선배찬호 сайн байцгаана уу? 여성의 날 축하드립니다. За эмэгтэйчүүдийн баярын мэнд хүргье. 염지르 자매님 가셨네. Юмжир ихч явцсан байна те. 특송 감사하다고 얘기하려고 그랬는데 빨리 가버렸어요. За дуусна баярлаа гэд хэлчихсэн хурдан яваад өгчлөө. 오늘 봉사회에서 이렇게 어머니들 위해서 식사 준비하고 계신데 뭐 맛은 있을지 어떨지는 잘 모르겠지만 За өнөөдөр ээжүүдтэй зориулаад аудиэскээс хоол бэлтэж байгаа. Амт нь одоо ямар болж байгааг сайн мэдэхгүй байна. 아무튼 열심히 만들고 있어요. Ямар ч хичээнгүүлэн хийж явах шиг байна. 나중에 맛있게 드시기 바랍니다. За дуусгаад бүгдээ амтрахын идээрээ 같이 기도드릴게요. хамтаа залбирая. 우리를 사랑하시는 하나님, Биднийг хайрладаг бурхан минь, 우리를 향한 주님의 크신 사랑과 은혜를 감사드립니다. бидэнд тандсан эзэн таны агуу хайр болон нэгүсэл талархаж байна. 우리를 죄와 사망의 권세에서 구원해 주시고 Биднийг гэм нүгэл өхлийн иргэшээлээс аварч өгөн. 하나님의 자녀 삼아 주셔서 영원한 천국을 기업으로 얻게 주신 은혜 감사드립니다. Бурхны хүүхэд болгон мөнхийн деважинг өв болгон өгч байгаа нэгүсэл талархаж байна. 오늘 특별히 여성의 날에 어머니 원래로 함께 모였습니다. Өнөөдөр онцгойлон эмэгтэйчүүдийн баярыг тохиолдуулан ээжүүдийн сарын нөхөрлөөр цугласан байна. 우리 흡덕교회 어머니 자매님들 더욱더 주님의 사랑을 깨닫게 도와주시고 Манай хов чуулганы ээжүүд маань улам илүү эзэн таны хайрыг ухаарч чадгаар тусалж, 또 우리도 주님을 사랑하고 мөн бид ч гэсэн эзэн таныг хайрлаж, 주님을 섬기며 또 교회 안에서 귀한 삶을 살아갈 수 있게 도와주옵소서. эзэнд үйлчлэнгээ чуулган дотор ч гэсэн эрхмээр амьдарч чадгаар туслаарай. 우리가 주님의 은혜와 또 사랑을 알아가는 데서 더욱더 성장할 수 있게 도와주시고 Бид эзэн таны хайр нэгүслийг ухаарахаас ахуулан илүү ихээр өсч чадгаар тусалж, 우리 흡덕의 어머니 자매님들이 우리 현숙한 여인으로 귀한 삶을 살아갈 수 있게 도와주옵소서. манай ээжүүд маань ч гэсэн чадварлаг эмэгтэйн дүр төрхөөр улам илүү сайн амьдарч чадгаар туслаарай. 오늘 모든 교제에 함께 해주시기를 기도드립니다. Өнөөдрийн нөхөрлөлтөд хамт байж өгөөсөн хэмээн залбирч байна. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. 누가복음 13장을 같이 보겠습니다. Лук 13 дугаар бүлгээс хамтдаа харъя. 누가복음 13장 Лук 13 1176 дугаар хуудас 1176 10절부터 10-аас 17절입니다. 17 дугаар ишлэл байна. 누가복음 13장 10절부터 17절을 천천히 같이 읽어보겠습니다. За Лук 13-ын 10-аас 17 дугаар ишлэлийг удаанаар хамт уншъя. Есүс амралтын өдөр нэгэн синагогт сургаал зааж байлаа. Үзэх тун сүнснээс болж 18 жилийн турш өвчтөе байсан нэгэн эмэгтэй тэнд байв. Тэр бөхтөр болсон учраас юр цэг зогсож чаддаггүй байжээ. Есүс түүнийг хараад дуудаж эмэгтэй та өвчнөөсөө чөлөөлөгдлөө гэд түүн дээр мутраа тавихад даруй тэр цэх болж Бурхныг алдаршуулж эхлэв. Есүс амралтын өдөр эдгээсэнд зэвүүдсэн синагогийн захирагч хурсан олонд хандаж ажил төрлөө амжуулах ёстой 6 өдөр байдаг. Тиймээс амралтын өдөр биш харин өөр өдрүүдэд ирж эдгэлэг гэхэд эзэн түүнд хоёр нүүртнүүдээ та нарын хинчин амралтын өдөр үхэр илчгээ сарвчнаас нь гаргаж услахаар дагуулan явдаггүй вэ? Авраамийн охин энэ эмэгтэйг сатан 18 жилийн турш хүлээтэй байлгажээ. Тэгвэл энэ эмэгтэй амралтын өдөр тэрхүү хүлээснээс ангижрах ёсгүй болж байна уу гэв. Түүнийг ийн айлцсанд эсэргүүцэгчд нь бүгд ичхүүрт оров. Харин ард олон түүгээр үйлдэгдэж буй гайхамшигт бүх зүйлсэд баярцгааж байлаа. 오늘은 누가복음 13장을 본문으로 Өнөөдөр Лук 13 дугаар бүлгийг үндсэн үг болгон 등 굽은 여인을 고쳐주신 예수님이라는 제목으로 Бөхтөр эмэгтэйг эдгээсэн Есүс гэсэн сэдвээр 구원과 신앙생활에 관한 교훈을 함께 공부하겠습니다. аврал болон итгэлийн амьдралтай холбоотой сургамжийг хамтдаа суралцъя. 사복음서를 보면 Сайн мэдээний 4 номыг харуул 예수님께서 공생의 기간 동안에 많은 표적을 행하신
사건이 기록되어 있습니다. Есүс ажил хэрэгээ үйлдэх явцад ч гэсэн маш олон тэмдгийг үзүүлсэн үйл явдал бичигдсэн байдаг. 예수님께서 이러한 표적을 행하신 이유는 Есүс ийм тэмдгүүдийг үйлдсэн шалтгаан нь 예수님께서 이 땅에 죄를 사하러 오신 분이라는 사실을 증거해 주시기 위해서입니다. Есүс энэ ертөнцид нүглийг уучлахаар ирсэн нэгэн гэдгийг гэрчлэхийн тулд байна. 죄를 사함받는 것은 눈에 보이지 않잖아요. Нүглийг уучлана гэдэг чинь нүдэнд харагдахгүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 그런데 Гэхдээ 예수님은 영혼의 문제, 즉 죄 사함 얻는 것을 Есүс сүнсний асуудал гэм нүглийн уучлалыг олж авахыг 눈에 보이는 그 육신의 병을 고치는 모습을 통해서 증거해 주시고자 했던 겁니다. нүдэнд харагдах тэр махбодын өвчнийг нь эдгэж байгаагаар дамжуулан гэрчлэн харуулж байна. 핸드폰 소리가 좀 나는 것 같은데 핸드폰 좀 소리 안 나게 해주시기 За 바랍니다. гар утасны дуу дугаараад байна. Бүгдээрээ дууг нь хаагаад өгөөрэй. 자, 그런데 오늘날 이제 많은 사람들이 Гэтэл өнөө цагт олон хүмүүс 불신자이든 혹은 기독교인이든 간에 үл итгэгч бай, Христэд итгэдэг хүмч бай. 자기 영혼의 문제보다는 육신의 문제에만 눈이 밝아져가지고 Өөрийнхөө сүнсний асуудлаас илүү махбодын талаарх нүд нь илүү их тодорч байгаа учраас 예수님이 행하신 표적의 참된 의미가 무엇인지를 깨닫지 못하고 있다는 거예요. Есүс үйлцэн тэмдгийн жинхэнэ утга учир юу вэ гэдгийг жинхнээсээ ухаарч чадаагүй. 그래서 어떤 사람들은 예수님 믿는다고 말하는데 Тиймээс зарим хүмүүс Есүс итгэдэг гэж хэлдэг. 그 예수님은 자신의 영혼의 문제를 해결해 주는 분이 아니라 육신의 문제를 어려움을 해결해 주는 분으로 믿는다는 거예요. Гэтэ Есүсийг өөрийнх нь сүнсний асуудлыг шийдэж өгөх нэгэн биш, махбодын ямар нэгэн зүйлийг нь шийдэж өгөх нэгэн гэдгээр итгэдэг байна. 물론 예수님께서 우리 육신의 문제에 관심이 없는 것은 아닙니다. Мэдээж Есүс бидний махбодын асуудалд анхаарал хандуулдаггүй юм биш ээ. 그런데 먼저는 Гэхдээ эхлээд 영혼의 문제를 해결받아야 되죠. сүнсний асуудлаа шийдвэрлүүлэх хэрэгтэй. 죄 사함이 없이 육신이 잘되는 것은 축복이 아니고 저주라고 성경은 말씀하고 있어요. Гэм нүглийн уушлал байхгүй, махбодын сайн сайхан байх нь ёроол биш, хараал гэж Библи хэлж байна. 다시 말씀드릴게요. Дахиад хэлье. 자기 영혼의 구원의 문제가 확실하지 않은 사람이 Өөрийнх нь сүнсний авралын асуудал баттай биш байгаагүй. 육신의 복을 얻고자 한다는 것은 그 축복을 구하는 게 아니고 저주를 구하는 것이라는 거예요. Махбодын ёроолыг авч яана гэдэг чинь тэр нь ёроол бус хараалыг авч яана гэсэн үг. 아시겠어요? Ойлгож байна уу? 사람은 먼저 Тиймээс хүн 자기 эхлээд 영혼의 문제를 예수님을 통해서 영혼의 문제를 해결을 받아야 되는 거예요. Есүсээр дамжуулан өөрийн сүнсний асуудлаа шийдвэрлэх хэрэгтэй. 자, 오늘 본문에 기록된 여인의 모습을 잠깐 주목을 해보면 Өнөөдрийн үндсэн үгэн дээр бичигдсэн эмэгтэй дүр төрхийг түр ажиглаж харвал 11절에 보면 이렇게 돼 있죠. 11 дээр ингэж гарч байна. 18년 동안이나 귀신에 들려서 Сүнснээс олж 18 жилийн турш өвчтэй байсан. 등이 구부러져 가지고 조금도 펴지 못하는 한 여자가 나옵니다. Бүгтэр болоод ёр цэгц зогсож чаддгүй нэгэн эмэгтэйн талаар гарч байна. 그죠? Тийм багаз. 이 여인의 모습이 뭘 설명하느냐? Энэ эмэгтэй юуг тайлбарж байна вэ? 16절에 보면 예수님께서 이렇게 말씀했습니다. 16-аас харуул Есүс ингэж хэлж байна. 18년 동안이나 사단에게 매인받은 이 아브라함의 딸이라고 말씀했죠. Авраамын охин энэ эмэгтэйг сатан 18 жилийн турш хүлээтэй байлгажээ. 예수님은 이 등굽은 여인이 사단에게 매여 있었다라고 말씀했어요. Тэгэхээр Есүс энэ бүгтэр эмэгтэйг сатаанд хүлээтэй байлаа гэж хэлж байна. 등굽은 이 여인의 모습은 뭘 설명합니까? Энэ бүгтэр эмэгтэйн дүр төрх юуг тайлбарж байна вэ? 오늘날 사단에게 매여서 죄의 종로로 타는 인생들을 설명하는 거예요. Өнөө цагт сатаанд хүлэгдээд гэм нүгэл боочлогч байгаа дүр төрхийг тайлбарж байна. 그런데 이 여인은 등이 굽어 있었기 때문에 보기에도 별로 좋아 보이지 않았을 거예요. Гэтэ энэ эмэгтэй бүгтэр байсан учраас харахад ч гэсэн тийм онц гойд байгаагүй. 그죠? Тийм биз? 항상 등이 구부러져 있으니까 Баян ингэ бүгтээ байгаа учраас 사람들이 보기 싫어했을 것이고 사람들에게 외면을 당했을 거예요. хүмүүс ч гэсэн харахыг хүсээгүй бас хүмүүсээс ч гэсэн гадуурхагддаг байсан баг. 등이 굽어져 가지고 육신적으로도 힘든데 Бүгтэр байгаад махбодын хувьд ч хэцүү байна. 사람들에게 무시당하고 외면당하니까 마음에도 고통이 있었겠죠. Гэтэл хүмүүст үл тоогдоод гадуурхагдж байгаа учраас ч гэсэн сэтгэл нь хэцүү байж таарна шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 그런데 이 여인이 예수님 만남으로써 이제 고침을 받게 됩니다. Гэтэ энэ эмэгтэй Есүстэй уулзнараа итгэдэг. 자, 그런데 성경은요. Гэтэ Библи 예수님께서 이 땅에 초림하신 이유, 목적을 이렇게 말씀해 주고 있어요. Есүс энэ газар дээр эхэлж ирсэн зорилго шалтгааныг ингэж хэлж байна. 잠깐 잡아두시고 За үүнийг авчуулаад 우리 요한 1서 за 1-р Иохан 3장을 보겠습니다. 3-аас харъя. 요한 1서 3장 1-р Иохан 3 5절 5-р ишлэл 읽어보겠습니다. 1383 дугаар удас хамт уншия.
Нүглийг зайлуулахын тулд тэр илчлэгдсэнийг та нар мэднэ. Түүнд ямар ч нүгэл байхгүй. 또 8절도 읽어보겠습니다. За бас 8 дахь ишлэгийг нь уншийе. Нүгэл үйлдэх нь диаволын юм. Диавол эхнээсээ нүгэл үйлдсэн. Диаволын үлсийг устгахын тулд Бурхны хүү үүнд илчлэгджээ. 자, 예수님께서 이 땅에 오신 이유를 설명해 주고 있죠. Энд дээр Есүс энэ газарт ирсэн шалтгааныг тайлбарлаж байна. 5절에 뭐라고 되어 있습니까? 5 дээр юу гэж байна? 그가 우리 죄를 없이 하려고 오셨다. Тэр нүглийг зайлуулахын тулд илчлэгцээ. 8절에는 8 дээр 마귀의 일을 멸하러 오셨다. диаволын үлсийг устгахын тулд ирсэн. 그죠? Тийм биз? 연결시켜 보세요. Үүнийг холбоод үзээрэй. 첫사람 아담이 범죄한 이후로 Анхны хүн Адам гим нүгэл үйлснээс хойш 모든 사람은 죄 때문에 사단 마귀의 종이 됐어요. бүх хүмүүс гим нүглээс бол сатан диаволын боол болсон. 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 Есүс энэ газарт ирсэн шалтгаан нь 사단에게 매어 종로로 타는 모든 인생들을, 모든 사람들을 구원해 주려고 오신 겁니다. сатанд хүлэгдээд боолсогч байгаа бүхий л хүмүүсийг аварч өгөхийн тулд ирсэн. 사람은 죄를 해결받을 때에 Хүн гим нүглээ уушлуулах мөчөд 비로소 사단 마귀에게서 해방이 되는 거예요. тэгэж хэмээн сатан диаволоос чөлөөлөгддөг. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 등굽은 여인이 Энэ бүхтэр эмэгтэй 예수님 만났을 때 병 고침 받았던 것처럼 Есүстэй уулзах мөчөд өвчнөө идгээлгсэн шиг 죄인도 예수님을 만날 때의 죄와 사망에서 해방되는 거예요. гэмтэн ч гэсэн Есүстэй уулзах мөчөд гим нүгэл үхлээс ч гэсэн чөлөөлөгддөг байна. 참된 자유와 안식을 얻게 되는 거예요. Жинхэнэ эрх шөлөө амралтыг олж авдаг. 자, 오늘 본문에 보면 이 여인이 안식일에 고침 받았다고 돼 Тэгэхээр 있거든요. өнөөдрийн үндсэн үгнээс харах юм бол энэ эмэгтэй амралтын өдөр эдгээгдсэн гэж гарч байгаа. Тийм биз? 안식일이 무슨 뜻인지 무엇을 설명하는지 혹시 아세요? Амралтын өдөр юуг тайлбарлаж байгааг та бүхэн мэдэх үү? 안식일은 구원의 그림자가 되는 거예요. Энэ амралтын өдөр нь авралын сүүдэр болж байгаа. 참된 안식은 안식일을 지키어서 안식을 얻는 게 아니에요. Жинхэнэ амралт гэдэг нь амралтын өдрийг сагснаараа олж авдаг юм биш. 예수님을 믿음으로 구원받을 때 참된 안식을 얻게 되는 거예요. Есүст итгээд аврагснараа жинхэнэ амралтыг олж авдаг. 그래서 안식일은 구원의 그림자가 되는 거예요. Амралтын өдөр авралын сүүдэр болж байна. 여러분 우리 천국 가면 뭐 할 것 같아요? Хүмүүсээ бид нар девожн руу очивол юу хийх вэ? 뭐 청소할까요? Цэвэрлэгээ хийх үү? 화장실 청소할까요 혹시? Нойл цэвэрлээ сууж явах уу? 아니면 뭐 쓰레기 주우러 다닐까요? Эсвэл ингээд хог түүгээл явж явах уу? 그런 일 없어요. Тийм зүйл байхгүй штэ. 천국은 영원히 안식하는 곳이거든요. Девожн бол мөнхөд амрах газар. 먼저 마음에 예수님을 믿음으로 죄를 사함 받아서 먼저 마음의 안식, 심령의 안식을 얻어야 되고 Эхлээд Есүст гээд гэмээ уушлуулад сэтгэлийн амралтыг олж авах 그 хэрэгтэй. 사람이 나중에 영원한 안식을 누리는 천국에 들어가는 거예요. Тэр хүн дараа нь мөнхийн амралтыг эдлэх девожн руу орно. 자, 오늘 말씀을 통해서 Тэгэхээр өнөөдрийн үгээр дамжуулан 우리가 구원과 신앙생활의 중요한 교훈을 함께 나눠보고자 합니다. бид аврал болон итгэлийн амьдрал чухал сургамжийг хамтдаа 이 хуваалцъя. 여인이 Энэ эмэгтэй 예수님 만나서 고침을 받고 나서요. Есүстэй уулзаад эдгээлгснийхээ дараа 부분등이 이제 펴졌겠죠, 그죠? бүгтэр байсан нуруу цэх болсон шүү дээ, тийм ээ? 그죠? Тийм биз? 그 전에 항상 땅만 보고 살았는데, 그죠? Тэрнээс өмнө байнга л газар шиштэд амьдардаг 그죠? байсан. Тийм 위를 биз? 보고 싶어도 볼 수가 없어. Дээшээ харахыг хүссэн ч харж чадахгүй. 그런데 예수님 만나서 고침 받은 이후에 이제 드디어 이제 위를 볼 수 있는 인생을 살게 됐죠. Харин Есүстэй уулзаад эдгээлгснийхээ дараа дээшээ харах амьдрал эхэлж байна. 등이 굽어가지고 바로 걷지 못했을 텐데 Бүгтэр байсан учраас цэг алхаж чаддаггүй байсан 이제는 баг. 고침 받고 바로 걷게 됐습니다. Тэгээд тэрнээс хойш эдгээлээд цэг алхаж чадсан. 등이 굽어 있어가지고 늘 사람들에게 외면과 무시를 받았는데 Бүгтэр байсан учраас хүмүүсээс байн гадуурхаг гэж үл тоогддог байсан. 또 사람들에게 늘 도움받고 살았을 텐데 Бас хүмүүсээр байн туслуулаад амьдардаг байсан. 이제는 고침 받고 나서 사람들에게 도움을 주는 삶을 살았을 거예요. Одоо эдгээлгснийхээ дараа бусад хүмүүс туслаад амьдарсан баг. 이 모습이 인 둘 오늘날 우리에게 주는 교훈들이 많이 있는데 Өнөө цагт бидэнд өгч байгаа сургамжууд их олон байгаа. 세 가지만 말씀을 드려볼게요. За 3 зүйлийг л хэлье. 먼저 등급은 여인의 모습이 뭘 설명하는지 조금 더 말씀을 드리고요. Эхлээд энэ бүгтэр эмэгтэйн дүр төрх юуг хэлж байгааг дэлгэн рүү 두 тайлбарлая. 번째, Хоёр дахь нь 예수님을 만남으로써 고침 받은 모습을 좀 공부를 해보고 Есүстэй уулзаад эдгсэн дүр төрхийг нь хэлье. 세 번째, Гурав дахь нь 고침 받은 여인에게 나타난 변화를 좀 공부를 해보죠. эдгсэн эмэгтэйгээс гарч ирж байгаа өөрчлөлтийн талаар хамтаа сурья. 자, 먼저 Эхлээд 등 굽은 여인의 모습이 무엇을 설명하는지를 조금만 더 말씀을 드려볼게요. бүгтэр эмэгтэйн дүр төрх юуг тайлбарлаж байгаа гэдгийг арай дэлгэрэн рүү хэлье. 누가복음 Луг 13장으로 다시 돌아가 볼게요. 13 руу буцаж очие. 누가복음 13장
Лук 13 10절부터 10-аас 11절. 11 байна. 3장 10절부터 11절 읽겠습니다. За 13-ийн 10-аас 11-ийг уншийе. Есүс амралтын өдөр нэгэн синагогт сургаал зааж байлаа. Үзэг тун сүнснээс болж 18 жилийн турш өвчтөе байсан нэгэн эмэгтэй тэнд байв. Тэр бүхтэр болсон учраас юр цэг зогсож чаддаггүй байжээ. 성경에 이렇게 돼 있죠. Библи ингэж хэлж 이 байна. 여인이 귀신 들려서 꼬부라져서 조금 더 펴지 못했다. Энэ эмэгтэй сүнснээс болж бүхтэр болоод юр цэг зогсож чаддаггүй байжээ. 귀신에게 붙잡혀서 등이 굽어져 있었고 조금 더 펼 수가 없었다. Чөтгөрт баригдаад нуруунд бүхтэр болсон. Тэгээд цэг зогсож чадахгүй. 이 여인은 허리를 조금 더 펼 수가 없었기 때문에 위를 쳐다보고 싶어도 볼 수가 없었을 거예요. Энэ эмэгтэй нуруугаа цэхэлгэж чадахгүй байсан учраас дээсээ харахыг хүссэн ч гэсэн харж чадахгүй байсан. 자, 이 여인의 모습이 뭘 설명하느냐? Энэ эмэгтэйн дүр төрх юуг тайлбарлаж байна вэ? 아담이 범죄한 이후로요. Адам гэм нүгэл үйлдснээс хойш 사람의 눈은 세상과 육신을 보는 것에 밝아졌어요. хүний нүд энэ ертөнц болон гэм нүглийг харах тал дээр тодорч эхэлсэн. 창세기 읽어보셨죠? Эхлэл номыг уншиж үзсэн биз дээ? 창세기 3장에는 첫사람 아담의 범죄가 기록이 되어 있는데 Эхлэл 3 дугаар бүлэг дээр анхны хүн Адамын гэм нүгэл гарч байгаа. 아담 하와가 하나님 먹지 말라는 선악과를 따먹고 눈이 밝아졌다고 되어 있어요. Адам Ева бурхны бүү үед гэсэн сайн мөг мэдүүлэгч модны жимснээс авч идснээрээ нүд нь нээгдлээ гэж гардаг. 이상하죠? Сонирн байгаа сте. 무엇에 눈이 밝아졌느냐? Тэгвэл юун дээр нүд нь нээгч вэ? 세상과 육신을 보는 것에 눈이 밝아지고 Энэ ертөнц болон махбодыг харах тал дээр нүд нь нээгдсэн. 반대로 Эсвэргээр 하나님과 영혼 그리고 영원한 것을 보는 눈은 어두워졌어요. бурхан болон сүнс мөнхийн зүйлсийг харах тал дээр нүд нь харанхуй болсон. 이 여인은 Энэ эмэгтэй 시간이 지날수록 등이 더욱 굽어졌을 거예요. цаг хугацаа өнгөрөх чинээгээр нуруу нь улам бүгдээжсэн. 그와 같이 아담이 범죄한 이후로 Яг үүнтэй адилхан Адам гэм нүгэл үйлснээс хойш 인류 역사 시간이 지날수록 хүн төрлөختний түүхийн цаг хугацаа өнгөрөх тусам 사람들은 더욱더 악해지고 хүмүүс улам илүү хорон муу болж байна. 세상은 더욱더 어두워지잖아요. Энэ ертөнц улам илүү харанхуй болж байна. 그죠? Тийм биз? 마치 소경처럼 살고 있는 거예요. Яг л сохор хүн адил амьдарч байна. 여러분 구원받고 나서 깨달았어요? Та бүхэн аврагдсныхаа дараа ухаарсан уу? 내가 구원받기 전에는 소경이었구나. Би аврагдахаас өмнө сохор байсан юм байна штэ. 깨달았어요? Гэдгийг ухаарсан уу? 여러분 우리가 구원받기 전에요 세상을 보고 육신을 보는 것에 눈이 밝았죠. Хүмүүсээ бид аврагдахаас өмнө болохоор энэ ертөнц махбодыг харах тал дээр нүд маань нээлттэй байсан. 근데 진짜 봐야 될 것을 못 보고 살았잖아요. Гэхдээ жинхнээсээ харах ёстой зүйлээ харж чадахгүй амьдарч 그러니까 байсан. 우리가 구원받기 전에 사실은 소경들이었어요. 소경들. Тэгэхээр бид аврагдахаас өмнө үнэндээ сохор хүмүүс байсан. 성경은 구원받지 못한 모든 사람들은 무엇인가에 매여서 종로를 타고 있다라고 말씀하고 있어요. Библи аврагдаж чадаагүй бүхий л хүмүүс ямар нэгэн зүйлд хүлэгдээ тэгээд боочлогдоод амьдарч байна гэж хэлж байна. 어떤 사람은 세상 풍속, 문화, 전통에 매여서 종로를 탑니다. Зарим хүмүүс нь ертөнцийн зан заншил, соёл, ёс заншил ч гэсэн автаад амьдарч. 전도하다 보면 꼭 그런 사람 만나잖아요. Сайн мэдээд хараагаад үзэх юм бол заавал ийм хүнтэй 종교는 таардаг 외국 шүү дээ. 종교고 Христ итгэл чинь гадаадын 우리는 шашаа. 전통 종교가 있다고. Бидний уламжлалт үндэснээ 그 사람 шашаа. 어떤 사람이에요? Тэр хүн ямар хүн бэ? 전통 문화 이거에 매여 있는 종로를 타는 사람인 거예요. Уламжлалт, соёлд автаад хүлэгдээд амьдарч байгаа хүн бэ. 에베소서 2장 2절에 보면 Тэгэхээр Ефес 2-ын 2-оос харвал 저희가 세상 풍속을 좇고 공중의 권세 잡은 자를 따랐다고 돼 тэгэд 있거든요. ертөнцийн замнал агаарын хүчний ноёрхогчийг дагаж байлаа гэж гардаг. 어떤 사람은 우상에 매여 있어요. Зарим хүмүүс шүтээнд баригдчихсан байдаг. 고린도전서 12장 2절에 보면 1-р Коринт 12-ын 2-оос харвал 너희가 구원받기 전에는 та нар аврагдахаас өмнө 말 못하는 우상에게 끌려다녔다. ярьж чадахгүй шүтээнд чирэгдээд зурагдаад явж исэн. 참 웃기죠. Их инээдтэй байгаа 사람이 шүү дээ. Хүн 말 못하는 우상에게 매여서 종로를 타고 있다는 거예요. ярьж чадахгүй шүтээнд баригдаад боочлогдоод амьдарч байна. 이게 얼마나 어리석은 모습이에요. Энэ хичнээн мунхаг дүр төрх бай. 말도 못하고 Ярьж 듣지도 чадахгүй, 못하고 сонсож 보지도 чадахгүй, 못하고 харж чадахгүй, 걷지도 못하는 그 우상한테 매여가지고 종로를 탄다. алхаж чадахгүй шүтээнд баригдчихад боолчлогдож байна. 사람이 그렇게 살 수 있을까? Хүн ингэж амьдарч чадах уу? 네, 근데 우리 구원받기 전에 그렇게 살아왔어요. Гэтэл бид аврагдахаас өмнө ингэж амьдарч байсан. 맞죠? Тийм биз дээ? 또 어떤 사람은 정욕과 행락의 종로를 탑니다. Зарим хүмүүс дур хүсэл, 디도서 зугаа цэнгэл ч гэсэн автаад амьдардаг. 디도서 3장 보겠습니다. За Тит 3-аас харъя. 디도서 3장 3절. Тит 3-ын 3.
1352 дугаар удас 3장 3절 읽겠습니다. 3-ын 3-ыг уншийе. Учир нь бид бас өөрсдөө урд нь мунхаг, дуулуургүй, мэхлэгдсэн зүсэн бүрийн хүсэл тачаал хийгээд зугаа цэнгэлт боочлогдсон муучлал болон атаа жөтөө дотор амьдралаа өнгөрөн бие биенээ үзэн ядагдаж байв. 우리도 전에는 구원받기 전에는 Би ч гэсэн аврагдахаас өмнө 어떤 삶을 살았다? яаж амьдарсан бэ? 어리석은 삶을 살았다. Мулгуу амьдарсан. 순종치 않았다. Дуулуургүй байсан. 속아 있었다. Мэхлэгдсэн байсан. 각색 정욕과 행락의 종로로 텄다. Зүсэн бүрийн хүсэл тачаал хийгээд зугаа цэнгэлт боочлогдсон. 어떤 사람은 돈에 매여 있어요. Зарим хүмүүс мөнгөнд хүлэгдсэн 어떤 байдаг. 사람은 술에 매여 있어요. Зарим хүмүүс архинд хүлэгдсэн байдаг. 어떤 사람은 도박에 매여 있고요. Зарим хүмүүс мөрөөдөө тоглоомд хүлэгдсэн байдаг. 어떤 사람은 세상 어떤 것에 매여 있어요. Зарим хүмүүс энэ ертөнцийн ямар нэгэн зүйлд хүлэгдсэн байдаг. 왜 구원받지 못한 사람들이 이런 것에 매여 있을까? Яагаад аврагдаагүй хүмүүс ийм зүйлсүүдэд хүлэгдсэн байдаг вэ? 죄 때문에 눈과 마음이 어두워져 있거든요. Гэм нүглээс олж нүд сэтгэл нь харанхуй болсон. 그리고 그 뒤에는 Тиймээс түүний ард нь 사단 마귀가 역사하고 있어요. сатан диавол ажиллаж байгаа. 사단 마귀는 그런 것들로 사람을 붙잡아 가지고요. 지옥으로 끌고 가는 거예요. Сатан диавол тэдгээр зүйлсүүдээр хүмүүсийг зууран бариад там руу чирээд явдаг. 시편 42편 49절에 보면 Дуулал 49-р бүлгээс харвал 사람은 존귀하지만 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승 같다라고 말씀하세요. хүн үн хүндтэй ч ухаарч чадахгүй хүмүүс өхөж мөхөх адгуус адилаа гэж гардаг. 하나님이 사람을 존귀하게 만드셨는데 Бурхан хүнийг үн цэнтэй бүтээсэн. 그것을 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승 같다. Гэтэл үүнийг ухаарахгүй байгаа хүн өхөж мөхөх адгуус адил байна. 짐승들은요 Энэ адгуус 머리가 다 옆에 달려 있어요. 그죠? бүгднгийнх нь толгой нь хажуу талдаа байдаг штэ. 그죠? Тийм биз? 소도, Үхэр, 양도, хонь, 염소도, ямаа, 개도, нохой, 낙타도, тэмээ, 그죠? тийм биз? 다 이 짐승들은 머리가 옆에 달려 있어. Энэ амьтдын толгой нь бүгд хажуу талдаа байдаг. 가끔 이렇게 소 말 이렇게 지나다니잖아요. 개도 지나다니고 지나다니고. За яа үхэр, адуу тэгэл нохой ингээл явж байгаа харах юм бол 뭐 할까요? юу хийдэг вэ? 항상 땅 쳐다보고 먹을 걸 구하고 다녀. Баян газар ширтэл идэх зүйлээ хайгаал явж 그죠? идэг. Тийм биз дээ? 항상 먹을 걸 땅만 쳐다보고 다녀요. Баян газар ширтээд амьдардаг. 원숭이가 사람 비슷하게 생겼는데 Сармөгчин хүнтэй төстэй штэ тийм ээ. 이 원숭이도 이 구조를 보면요 머리가 위에 달려 있는 게 아니고 옆에 달려 있어요. Тэгэхээр энэ сармөгчны бүтцийг харах юм бол энэ толгой нь дээр нь биш хажуу талд нь байдаг. 그런데 하나님이 사람만은 유독 머리를 이 위에다가 달아두셨어. Гэхдээ бурхан зөвхөн хүний толгойг л дээр нь тавьсан. 왜요? Яагаад? 위를 쳐다보고 살라고. 위를. Дээшээ харж амьдраа гэд. 너희는 짐승이 아니니까 Та нар мал адгуус биш учраас 위를 쳐다보고 살으라고. дээшээ харж амьдраа гэд. 하나님을 찾고 영원한 것을 찾으라고 그렇게 위에다가 달아 놓으신 거예요. Бурхныг хайгээд, мөнхийн зүйлсийг хайгээд толгойгийн дээр нь тавьсан. 자, 그런데 이 여인은 Гэтэл энэ эмэгтэй 등이 굽어가지고 위를 쳐다볼 수가 없는 거예요. нуруу нь бүгтэр учраас дээшээ харах боломжгүй байна. 마치 머리가 옆에 달린 짐승처럼 Яг л хажуу талтай толгой нь байгаа амтан адил 항상 땅만 보고 다녔겠죠. байнга л газар шитэд амьдарсан. 사람을 짐승한 이에 비유한다면 참 부끄러운 일이지만 Тэгэхээр хүнийг амтантай зөвлөл үнэхээр ичгүүртэй зүйл шүү дээ. 사실 우리가 구원받기 전에는요. Гэхдээ бид үнэндээ аврагдахаас өмнө 이 등이 굽어서 위를 쳐다볼 수 없었던 여인처럼 нуруу нь бүгтэр дээшээ харж чадахгүй байсан эмэгтэй адил 항상 땅만 바라보고 세상만 쳐다보고 삶을 살았다는 거예요. байнга л газрыг шитэд энэ ертөнцийг хараад амьдарч байсан. 그런데 이 여인이 Гэхдээ энэ эмэгтэй 허리를 펴고 싶어도 펼 수가 없어요. нуруугаа цэхийлэхийг хүссэн ч тэгэх боломжгүй. 소원은 있지만 소망이 없는 거예요. Хүсэл нь байвч найдвар нь алга. 이렇게 살고 싶은데 Ингэж амьдрахыг хүсч байна. 그렇게 할 수가 없는 거예요. Гэхдээ тэгэх боломжгүй байна. 구원받기 전에 Аврагдахаас өмнө 여러분들은 그런 생각을 해본 적이 있는지 та 모르겠어요. бүхэн ингэж бодож исэн удаа байна уу? 나는 왜 이렇게 살지? Би яагаад ингэж амьдарч байна вэ? 나는 왜 이렇게밖에 살 수가 없지? Би яагаад ингэж амьдрахаас өөр аргагүй юм бэ? 혹시 그런 생각을 해보셨어요? гэж бодож үзчихсэн үү? 마음에 소원이 있는 거야, 소원. Сэтгэлд нь хүсэл байгаад байна. 이런 삶이 아닌 다른 삶을 살고 싶은데 Энэ амьдрал биш өөрөөр амьдрахыг хүсэж байна. 살 수가 Гэтэл амьдрах 없어요. 내 боломжгүй. 힘과 내 능력으로는 그렇게 살 수가 없어. Өөрийн хүч чадлаараа тэгэж амьдрах боломжгүй. 이 여인은 그런 거예요. Энэ эмэгтэй ийм байна. 허리를 펴고 싶은데 펼 수가 없어요. Нуруугаа цэхийлэхийг хүссэн ч цэхийлэх боломжгүй. 위를 쳐다보고 싶은데 쳐다볼 수가 없어. Дээшээ харахыг хүсвч харж чадахгүй. 이 여인의 모습은 뭘 설명한다고요? Энэ эмэгтэй дүр төрх юуг тайлбарж байна вэ? 사단에게 붙잡혀가지고 평생 죄의 종로로 타다가 Сатаанд баригдаад насаараа гим нүглийн боол болж амьдарч байгаа. 영원한 멸망 가운데
사람들의 모습을 설명하는 거예요. Мөнхийн сүүл рүү орох хүмүүсийг тайлбарлаж байна. 전 이 여인의 모습 보면서 어떤 생각했냐면은 Би нэмэгтэй дүр төрхийг хараад юу гэж бодсон бэ гэхээр 구원받기 전에 저의 모습도 생각해보고 аврагдахаас өмнөх өөрийнхөө дүр төрхийг ч гэсэн бодож үзсэн. 지금 우리 주변에 구원받지 못한 사람들 살아가는 모습도 좀 생각을 해보고 Одоо эргэн тойронд маань аврагдаагүй байгаа хүмүүсийн дүр төрхийг ч бодож үзсэн. 애굽에서 종노릇 하던 이스라엘 백성들의 모습도 생각을 해봤어요. Египтэд боочлогч исэн Израилийн ард түмний дүр төрхийг ч бодож үзсэн. 이스라엘 백성들이 애굽에서 애굽 왕 밑에서 종노릇 했잖아요. Израильчууд Египтийн хааны дор боочлогдсон штэ. 삶이 힘들고 고통스러웠는데 Амьдрал нь хэцүү зовлонтой байсан. 스스로 힘으로 나올 수가 없는 거예요. Гэтэл өөрийнхөө хүчээр гарах боломжгүй. 우리가 전에 그렇게 살았잖아요. Бид урд нь тэгж амьдарч байсан. 그런데 두 번째는요. Хоёрт нь 이 여인이 энэ нэмэгтэй 예수님 만남으로써 고침을 받아요. Есүстэй уулзнараа идэгдэг. 그런데 이 여인이 예수님 만난 곳이 어디냐면 회당이라고 돼 있어요. 회당. Гэтэ энэ нэмэгтэй Есүстэй уулзсан газар нь хаана гэж гарч ийн гэхээр синагог гэж гарч байна. 누가복음 13장으로 다시 돌아가 볼게요. Луг 13 руугаа буцаж очие. 13장 10절에 Луг 13-ын 10 дээр 10절 읽어볼게요. за 13-ын 10-ыг уншийе. Есүс амралтын өдөр нэгэн синагогт сургаал зааж байлаа. 회당에서 Синагогт. 이 여인이 18년 동안 귀신에게 붙잡혀가지고 등이 굽어 있었는데 Энэ нэмэгтэй 18 жилийн турш сүнснээс болоод нуруунд бүгтэр байсан. 그래도 Тэгсэн ч гэсэн 회당은 나오고 있었죠, 그죠? синагог руу 응? очиж байсан. 맞죠? Тийм богод 이게 뭘 뜻하느냐? энэ юуг тайлбарлаж 두 байгаа 가지 вэ? 의미가 있어요. Хоёр төрлийн утга 첫 байна. 번째는 Эхнийх нь 종교 의식과 율법의 행위로는 사람이 구원받을 수 없다는 걸 설명하는 것이고, шашны зан үйл хуулийн үсээр хүн аврагдах боломжгүй гэдгийг 두 тайлбарлаж байна. 번째는 Хоёрт нь 구원은 аврал 구하는 자에게만 주어진다는 거예요. гуйж байгаа нэгэнд л өгөгддөг. 교회를 다녀도 Сүмд явж байгаач 정말 구원 얻기를 원하지 않으면 구원받을 수 없다는 거예요. жинхнээсээ аврагдахыг хүсэхгүй бол аврагдаж чадахгүй 생각해 гэсэн. 보세요. Бодоод үзээрэй. 회당에 Энэ 이 синагог 여인 혼자만 있었겠어요? энэ эмэгтэй ганцаараа л байсан уу? 거기 많은 사람들이 있었을 거예요. Тэнд маш олон хүмүүс байсан байж таарна шүү дээ. Тийм биз? 병든 사람, 여러 종류의 병을 가진 사람들도 있었을 것이고, Өвдсөн олон төрлийн өвчтэй хүмүүс ч гэсэн байсан байж 여러 таарна. 가지 어떤 문제를 갖고 있는 사람들도 있었을 텐데 Бас олон төрлийн асуудалтай хүмүүс ч гэсэн байсан баг. 이 여인만 고침 받았거든요. Гэтэл энэ эмэгтэй л идэгсэн. 하나씩 좀 설명을 드려볼게요. За нэг нэгээр нь тайлбарлая. 자, 등 굽은 여인이 회당에 나오고 있는 이 모습은 Энэ бүгдэр эмэгтэй синагогт очиж байгаа дүр төрх нь 이 종교 의식과 율법의 행위로는 사람이 구원받을 수 없다는 걸 설명한다. шашны зан үйл хуулийн үсээр хүн аврагдах боломжгүй гэдгийг 이 тайлбарлаж байна. 여인이 Энэ эмэгтэй 귀신에게 매여 등이 굽은 때부터 회당을 나오게 됐는지, чөтгөрт хүлэгдээд тэрнээсээ хойш синагог руу ирэх босноо. 아니면 회당에 나오기 전부터 귀신에게 매여가지고 등이 굽어 있었는지 그건 알 수가 없어요. Эсвэл синагогт очихоос өмнө чөтгөрт эзэмдүүлээд нуруунд бүгтэр босноо гэдгийг мэдэх 한 가지 боломжгүй. 분명한 사실은 Гэтэ нэг тодорхой үнэн нь 지금 이 여인이 회당에 나오곤 있지만 одоо энэ эмэгтэй синагог руу очиж байна. 귀신에게 매여서 등이 굽어 있다는 거죠. Гэхдээ чөтгөрт эзэмдүүлээд нуруунд бүгтэр болсон. 무슨 뜻이에요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 열심히 회당 나오고 있었지만, Хичээнгүйлэн синагог руу очиж байна. 열심히 종교 행위, 종교 생활하고 있었지만 Хичээнгүйлэн шашны зан үйлийг үйлдэж байна. 그것으로는 구원받을 수 없다는 걸 설명하는 Тэ 거예요. үүгээрээ аврагдах боломжгүй гэдгийг тайлбарж байна. 잡아두시고 마가복음 5장을 볼게요. За үүнийг хажуулаад Марк 5-аас харъя. 마가복음 5장 Марк 5 25절 26절입니다. 25 26 байна. 25절 26절 읽겠습니다. За 25 26-г уншийе. 12 жилийн турш цусаалтдаг өвчтэй байсан нэгэн эмэгтэй байв. Тэр эмэгтэй олон эмчийн гарт шаналж өөрт байсан бүхнээ зарцуулсан боловч юуч тус болсонгүй харин ч улам ууджээ. 여기도 12년 동안 혈루증 앓는 여인이 나오죠. Энэ дээр бас 12 жилийн турш цусаалтдаг өвчтэй эмэгтэй гарч 이 байна. 여인이 자신의 병을 고침받기 위해서 Энэ эмэгтэй өөрийн өвчнөө эдгэлэхийн тулд 많은 의사들을 찾아다녔고, олон эмчнэрийг хайж утсан. 몸에 좋다는 약은 아마 많이 먹어봤을 거예요. Бид сайн гэсэн эм тангч гэсэн маш их уусан баг. 그죠? Тийм биз? 그런데 아무런 도움이 되지 않았어요. Гэтэ ямар ч тус болоогүй. 시간이 지날수록 병은 점점 더 심해졌고, Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр өвчин нь улам 있는 хүндэрсэн. 돈도 다 써버렸고, 이제 Байсан мөнгө ч гэсэн бүгднийг өрн таран хийсэн. 몸도 마음도 지칠 대로 지쳐 있었어요. Би сэтгэл нь цуцхын хэрээр цуцсан. 뭘 설명합니까? Энэ юуг тайлбарлаж байна вэ? 사람의 행위로는, 사람의 선행으로는, Хүний сайн үйлсээр, 율법의 행위로는 хуулийн үйлсээр 의롭다 하심을 받을 수 없다. зөвтгөгдөх боломжгүй. 사람의 노력으로는 죄와 허물을
사함 받을 수 없다는 걸 설명하는 거예요. Хүний хичээ зүтгэлээр гим нүгэл алдаа зуршлаасаа уушлагдах боломжгүй гэдгийг 자, 근데 тайлбарлаж байна. 제가 앞에서 안식일은 구원의 그림자가 된다고 말씀드렸죠. Тэгээ би түрүүн амралтын өдөр нь авралын сүүдэр болдгоо гэж хэлсэн. 사람이 구원을 얻는 것은 종교 행위와 율법을 지켜서 얻을 수가 없어요. Хүн авралыг шашны зан үйл, хуулийн үлсээр авах боломжгүй. 상담하다 보면 이런 분들 참 많아요. Зөвлөгөө өгөх юм бол ийм хүмүүс үнэхээр олон байдаг. 자기가 교회를 나오고 있으니까 구원을 받았다고 생각하는 사람도 참 많고, Өөрийгөө сүмд явж байгаа учраас аврагдсан гэж бодож байгаа хүмүүс үнэхээр олон байдаг. 예수님은 분명히 나보러 주여 한다고 다 천국 가는 것이 아니라고 말씀했는데, Есүс тодорхой намайг эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй гэж 그래서 хэлсэн. 자기는 교회 나오고 있으니까 구원 받았을 거라고 생각하는 사람들이 있다니까요. Гэтэл өөрийгөө сүмд явж байгаагаараа аврагдсан гэж бодож байгаа хүмүүс 이 байна. 사람들이 이렇게 생각하는 이유는 Эдгээр хүмүүс ингэж бодож байгаа шалтгаан нь 성경과 주님 말씀에 관심이 없기 때문에 그래요. Библи болон эзний үгэнд анхаарахгүй байгаа учраас. 관심이 없으니까 Анхаарахгүй 아무리 байгаа 얘기를 учраас 해도 못 깨닫는 거예요. хичнээн хэлсэн ч ухаарч чадахгүй. 마치 마태복음 25장에 보면 열처녀의 비유가 나오잖아요. Яг л Матай 25 дугаар бүлгээс харах юм бол 10 охины зүйрлэл гарч байгаа шүү дээ. 우리 영국도 했어요, 그죠? Бүгдээрээ энэ сэдвээр жүжиг бас хийсэн шүү дээ, тийм ээ? 그죠? Жүжиг хийсэн. 어? 어리석은 여자는 등만 준비하고, Монхог октууд нь дэнлүүгээл бэлдсэн. 어? 기름을 준비 안 했어. Тосоо бэлдээгүй. 여러분, 이 10명의 처녀 중에 5명은 혼인잔치에 들어가고 5명은 들어가지 못한 이유가 뭐죠? Энэ 10 охноос 5 нь хувирмын найранд ороод 5 нь орж чадаагүй шалтгаан нь юу вэ? 똑같이 등 갖고 있잖아. Бүгдээрээ л адилхан дэнлүүтэйгээ байна. 차이가 뭐예요? Ялгаа нь юу вэ? 기름이 있냐 없냐예요. 기름이. Тос байна уу байхгүй нүг гэдэг 기름이 юм. 뭘 뜻한다 그랬죠? Тос нь юу хэлдэг гэсэн бэлээ? 성령을 뜻한다 그랬어요. Ариун сүнсийг хэлж байгаа 내 гэсэн. 안에 성령이 있느냐? Миний дотор ариун сүнс байна 성령으로 уу? 거듭났느냐? Ариун сүнсээр дахин төрсөн 이거 үү? 지금 말하는 거예요, 주님이. Эзэн үүнийг хэлж байна. 근데 사람들은 관심이 없으니까 Гэтэл хүмүүс анхаарахгүй байгаа учраас 몰라. мэдгүй мэдгүй. 교회 나오니까 봐요. Сүмд явж байгаа юм чи болно 교회 шүү дээ. 나오는 게 예수 믿는 거고 예수 믿으면 천국 가는 거지 뭐. Сүмд явж байгаа чинь Есүс итгэж байгаа хэрэг Есүс итгэж байгаа юм бол тэгваж руу юм аа. 아무리 확인하라고 아무리 얘기를 해줘도 Хичнээн үнийгээ шалгаад үзээ гэд хэлсэн чи 관심이 없으니까 анхаарахгүй байгаа учраас 결국은 эцтэй 남기진 버려졌죠. 버려지는 거예요. хаягдж байна. 이게 자기에게 기름이 있는지 없는지조차도 생각도 안 하는 거예요. Тэгэхээр өөрийнх нь дотор тос байна уугүй гэдгийг ч бодож үзэхгүй байна. 자, 두 번째는 Хоёрт нь 이 등 굽은 여인이 회당에 나오셨다는 것은 энэ бүхтөр эмэгтэй синагогт очиж байсан гэдг нь 오직 구하는 자에게만 구원이 주어진다는 거예요. зөвхөн гуйж байгаа нэгэнд л аврал өгдөг гэдгийг хэлж 이 байна. 여인이 귀신 들려서 등이 굽어가지고 고통을 받고 있었지만 Энэ эмэгтэй чөтгөрөөс олж нуруунд бүгтийгөө зовж байсан ч гэсэн 그럼에도 회당에 나오 있었던 것은 тэгсэн ч гэсэн синагог руу очиж байгаа нь 뭔가 구원 얻기를 간절히 원하는 마음이 있었기 때문이겠죠. авралыг олж авъя гэсэн чин сэтгэл байсан учраас 제가 설교 시간에 주일날 여러 번 말씀을 드렸죠. би эзний өдөр сургаалын цагаар олонтаа хэлсэн шүү дээ. 하나님께서 우리의 삶에 개입하시고 Бурхан бидний амьдралд оролцож 우리 삶에 고통과 어려움을 주시는 이유가 있다. бидний амьдралд зовлон зүдгүүрийг өгдөг шалтгаан байна. 무엇이다? Юу вэ? 교만한 마음을 낮추고 Бардам сэтгэлийн номруулж 구원으로 인도하기 위해서 우리 삶에 어려움을 주신다. аврал руу хөтлөхийн тулд бидний амьдралд зовлон бэрхшээлийг 자, өгдөг. 그런데 중요한 것은요. Гэхдээ чухал зүйл нь 고난과 고통을 받는다고 다 마음이 낮아지고 구원받는 건 아니라는 거예요. зов зүдэрч ийн гэдэг бүгднгийнхэн сэтгэл дор долоод аврагддаг юм биш ээ. 그죠? Тийм биз? 어떤 사람은 Зарим хүмүүс 고통과 어려움을 당할 때에 зовлон зүдгүүр өгдөх үед 더 원망하고 더 악한 길로 나아가는 사람도 있어요. илүү гомдлоод илүү хормоо замаар явдаг хүмүүс байна. 반대로 어떤 사람은 Эсрэгээр нь зарим хүмүүс 고난과 고통을 당하면서 зовлон зүдгүүрийг амсангаа 마음이 낮아지고 하나님을 찾고 결국 구원받게 되는 사람도 있어요. сэтгэл нь дор долоод бурхныг хайгаад эцэстээ аврагддаг хүн байна. 중요한 것은 Чухал зүйл нь 인생을 살면서 고난과 고통을 겪는 것이 아니고 амьдрангаа зовлон зүдгүүрийг туулж байгаа нь биш. 그럴 때에 Тэгэх үед 어떠한 마음을 가느냐가 중요한 거예요. ямар сэтгэлтэй байж гэн гэдг нь чухал байна. 이 인생은 Тэгэхээр хүний амьдрал 깊이 생각하며 살아야 되겠죠. гүн гүнзгий бодоод амьдрах 우리 хэрэгтэй. 열왕기하 За хоёрдугаар хаад 1장을 보겠습니다. хоёрдугаар хаад нэгээс харъя. 열왕기하 1장 Хоёрдугаар хаад нэг 1절부터 4절까지 한번 읽어볼게요. 1-ээс 4-р ишлэл хүртэл байна. 417 дугаар удас 열왕기하 1장 1절부터 4절 2-р хаад нэгийн 1-ээс 4.
읽어봅시다. Уншия. Ахабыг өөд болсны дараа Моб Израилийн эсрэг босов. Ахазя Самарт дээд өрөөнийхөө сараачнаас унаж бэртжээ. Тэрээр элч нарыг илгээж тэдэнд явж энэ өвчнөөс би ангижрах уу гэдгийг Экроны бурхан Баал-зебубаас асууж мэдэгтун гэв. Харин эзний тэнгэрлэгч Тишбэ хүн Элиад бос Самарын хааны элч нартай уулзгаар явж тэдэнд Израильд бурхан байдаггүй болоод та нар Экроны бурхад Баал-зебубаас асуух гэж байна уу гэж хэл. Тиймээс одоо эзэн чи хөвцсөн орноосоо буухгүй харин чи гарцаагүй үхэх болно гэж айлдаж байна гэв. Тэгээд Элия салж явлаа. 여기 보면 아합 왕의 아들 아하시야에 대한 이야기가 기록되어 있어요. Эндээс харах юм бол Ахаб хааны хүү Ахазагийн талаар бичигдсэн байна. 이 말씀에 보면 Энэ үгнээс харуул 지금 아하시야는 세 가지 어려움을 겪고 있어요. Ахазя 3 төрлийн бэрхшээлийг туулж байна. 세 가지 고통을 겪고 있다고요. 3 төрлийн зовлон туулж байна. 첫 번째요, Эхнийх нь 자기 아버지가 돌아가셨어요. өөрийнх нь эцэг нас орсон. 그죠? Тийм биз? 아합이 죽은 때에라고 돼 있죠. Ахаб өөд болсны дараа гэж 두 байна. 번째는요, Хоёр дахь нь 그때까지 아버지가 다스릴 때까지 이스라엘 섬겼던 이 모압이 이제 아버지가 죽고 나니까 배반했어요. Ахабыг захирч явах үед нь Ахаб дуулууртай анжсан Моб үгснийхэн дараа Израилийн эсрэг босож байна. 그런데 Гэхдээ 더 큰 어려움이 있어. түүнээс илүү том бэрхшээл байна. 다락 난간에 떨어져가지고 병이 들었네. Дээд өрөөнийхөө сараачнаас унаад өвчтөе бэртсэн байна. 그죠? Тийм 세 биз? 가지 어려움. Ийм 3 төрлийн 아버지가 бэрхшээл. 돌아가시고 Аав нүүд болсон, 모압이 배반하고 Моб өөрсдийнх нь эсрэг 자기 болсон, 몸도 병들었어. өөрийнх нь би ч гэсэн өвчлсөн. 어려운 가운데 있는 거예요. Ийм бэрхшээл дунд байна. 자, 그런데 이 아하시야가 Гэтэ энэ Ахазя 어려울 때 어떻게 하느냐? ийм бэрхшээлтэй үед яасан бэ? 애굽으로 내신 바알세복에 가서 내 병이 낫는지 한번 물어봐라. Экроны бурхан Баал-зебуб дээр очиод миний өвчин идэх үү гэдгийг асуу гэж байна. 이 애굽으로 내신 바알세복이란 우상이 어떤 우상이냐면은 Энэ Экроны бурхан Баал-зебуб гэдэг нь ямар шүтэн бэ гэхээр 파리처럼 생긴 거예요. 파리처럼. за яг л ялаа адил дүр төрхтэй. 파리처럼 생긴 우상이에요. Ялаа адилхан дүр төрхтэй тийм шүтэн. 사람이 Хүн 파리한테 가서 물어보는 거예요. ялаанд очиод асууж байна. 파리야, Ялаа 내가 낫겠니? би идэх үү? 미련한 거잖아요. Эн чинь мулгуу хэрэг биз дээ. 근데 그 미련한 짓들을 사람들이 좀 하고 있어요. Тэгэл хүмүүс ийм мулгуу үйлсүүдийг үйлдээд амьдардаг. 그죠? Тийм биз? 그러니까 이 아하시야가 죽어요. 결국은. Эцэстээ энэ Ахазия үхдэг. 왜 죽어요? Яагаад вэ? 자기 병 때문에 죽은 게 아니에요. Өөрийн өвчнөөс олж үхэж байгаа юм биш 그 ээ. 힘들고 어려울 때 하나님을 찾아야 되는데 Хэцүү зовлонтой үед бурхныг хаах хэрэгтэй. 더 마음이 약해져가지고 우상을 찾았거든요. Гэтэл сэтгэл нь улам хором болоод шүтэнийг хайж байна. 신앙생활 하다 보면요, 이런 사람 있어요. Итгэлээр амьдарч байхад ийм хүн байдаг. 고난과 어려움 중에 마음이 낮아지고 하나님을 찾아야 되는데 Зовлон бэрхшээл тохиолдох юм бол сэтгэл нь дор долоод бурхныг хаах хэрэгтэй. 오히려 더 마음이 강팍해지고 떠나는 사람이 있다. Харин ч эсэргээрээ сэтгэл нь хатуу болоод бурхнаас холддог хүн. 반대의 경우도 있죠. Үүний эсрэг тохиолдож гисэн байгаа. 역대하, За хоёрдугаар нэгдүгээр шаштар. 역대하 Хоёрдугаар шаштар 33장 33 9절입니다. 9-р ишлэл. 역대하 33장 9절. Хоёрдугаар шаштар 33-ийн 9 526 дугаар удас. 9절 33장 9절 페이지 읽어줬어요. 526. 읽어볼까요? За хамтдаа 9-р ишлэгийг уншийе. Ийхүү Израилийн хөвгүүдийн өмнө эзний устгасан үндэстнүүдээс ч илүүгээр ёрын мөг үйлдэгт нь Юда болон Иерусалимийн оршин суугчдыг Манасэ уруу татжээ. 또 10절부터 13절. 10-аас 13 дугаар ишлэл байна. Уншийе. Манасэд болон түүний ард түмэнд эзэн айлдсан боловч тэд анхаарсангүй. Тиймээс тэдний эсрэг Ассирийн хааны их цэргийн жанжингуудыг эзэн авчирсан бөгөөд тэд Манасэг дээгэнүүдээр барьж хүрэл гав гинжээр хүлж Вавилон руу авч явв. Зовлон зүдүүрт орсон хойноо тэр өөрийн бурхан эзэнд хандан эцэг өвгдийнхөө бурхны өмнө өөрийгөө ихэд дорд болгов. Манасэ түүнд залбирахад түүний гуйлтад тэрээр сэтгэл хөдөлж түүний айлтгалыг сонсож түүнийг Иерусалимд өөрийнх нь хаант засаг руу дахин авчирчээ. Ингээд эзэн бурхан мөн гэдгийг Манасэ мэдсэн билээ. 여기
므낫세 왕이 나오죠. энэ дээр Манасе хаан гарч байна. 남유다의 14대 왕입니다. Өмнөд Юдаан 14 дахь хаан. 므낫세는 정말 악한 왕이었어요. Манасе маш хорон муу хаан байсан. 하나님께서 남유다를 심판하신 이유가 이 므낫세 때문이에요. Бурхан Өмнөд Юдааг шүүшин шалтгаан нь энэ Манасегаас болсон. 네? 이해되셔요? ойлгож байна уу? 그만큼 므낫세는 정말 악을 많이 행했던 왕이에요. Тэр хэмжээний Манасе хорон мууг маш ихээр үйлдэж байсан хаан. 그런데 놀라운 사실은 Гэтэ гайхалтай нь 이 므낫세가 하나님의 징계를 받을 때에 энэ Манасе Бурханы сахилжуултыг авах үед 하나님 앞에서 마음을 낮추고 회개했어요. Бурханы өмнө сэтгэлээ дор долгоод гимшсэн. 그런데 하나님 어떻게 했어요? Гэтэл Бурхан яасан бэ? 그 므낫세를 회복시켜줬어요. Энэ Манасег сэргээсэн. 그렇게 많이 악을 행했는데 Тэгтлээ их хорон мууг үйлдсэн. 그런데도 하나님 므낫세가 회개하고 돌이키니까 다시 회복시켜줬어요. Тэгсэн ч гэсэн Манасе дор долоод гимшээд эргээд ирсэн чинь Бурхан дахин 여러분, 우리가 сэргээж байна. 이걸 통해서 뭘 알 수 있어요? Бид үүгээр дамжуулан юуг мэдэж болох вэ? 하나님은 사람을 심판하시길 원하시는 것이 아니라는 거예요. Бурхан хүнийг шүүхийг хүсдэггүй гэдгийг мэдэж болно. 그죠? Тийм биз? 아무리 악한 죄인이라도 회개하고 돌이키면 구원을 줘요. Хичнээн хорон муу нүгэлтэн байсан ч гимшээд эргээд ирэх юм бол аварч 그리고 өгдөг. 또 하나 Дахиад нэг нь 사람이 결국 심판받는 이유는 хүн эцэстээ шүүгдэг шалтгаан нь 뭐 때문이다? юунаас болж байна вэ? 회개하지 않기 때문에. Гимшихгүй байгаа учраас. 죄 때문에 심판받고 멸망하는 게 아니에요. Гимээс болж шүүгдээ сүрч байгаа юм биш ээ. 회개하지 않기 때문에 사람이 결국 심판을 받는 거예요. Гимшихгүй байгаа учраас л хүн эцэстээ 우리 шүүгдэж байна. 마가복음 1장을 볼게요. Марк 1-ээс харъя. 마가복음 1장 Марк 1 4절. 1-4. 1장 4절. 펜 있으면 좀 표시를 꼭 해보시기 За 바랍니다. бүгдээрээ үзэг байвал тэмдэглээрэй. 먼저 1장 4절 한번 읽어볼게요. Эхлээд 1-4-ыг уншия. 다 표시하라는 게 아니에요. 1장 За 4절 бүгднгийн тэмдэглэхгүй штэ. Эхлээд 1-4-ыг уншия. 1장 4절 읽겠습니다. Уншия. Баптист Иохан цөлд гарч ирэн баптизм хүртээж нүгэл уучлагдах гимшлийн баптизмыг тунхаглаж байлаа. 거기 보면 죄 사함을 받게 하는 회개라는 것에서 표시 한번 За 해보세요. энэ дээр гарч байгаа нүгэл уучлагдах гимшил гэдгийг тэмдэглээрэй. 죄 사함을 받게 하는 회개. Нүгэл уучлагдах гимшил. 하나님은 예수님을 보내주시기 전에 먼저 세례 요한을 보내주셨고 Бурхан Есүсийг илгээхээс өмнө урьдчилаад баптист Иоханыг 세례 илгээсэн. 요한에게 야 너희도 회개하라 이렇게 말했잖아요. 그죠? Тэгээд баптист Иоханд та нар гимшээ гэж хэлүүлсэн. 그죠? Тийм биз? 세례 요한이 유대인들에게 이 세례를 베푼 것은 회개하는 의미가 있는 거예요. Баптист Иохан юдэчүүдэд баптизм хүртээсэн шалтгаан нь гимшүүлэх утга учир байна. 이 말씀에서 중요한 것은 세례가 아니고 죄 사함을 얻게 하는 회개라는 말이에요. Тэгэхээр энэ үгэн дээр гарч байгаа гол чухал хэсэг нь баптизм биш, нүгэл уучлагдах гимшил гэсэн үг байна. 성경은 Библи 회개가 гимшил 죄 사함을 받는 조건이 된다고 말씀하고 있어요. нүгэл уучлагдах болцлоо гэж хэлж байна. 아 그렇구나. Тийм байж тээ. 머리로 깨닫는 게 아니고 гэж толгоогоороо ухаарах 그 бус 사람이 정말 хүн тус бүр 회개해야 된다. гимших хэрэгтэй. 아 구원받으려면 회개되는구나. 이걸 깨닫는 게 중요한 게 아니고 Аврагдахын тулд гимших ёстой байж тээ гэдгийг ухаарах нь чухал биш. 정말 내가 구원 얻기 합당한 회개를 한 적이 있느냐? үнэхээр 그걸 би 돌아보라는 거죠. аврагдахад зохистой гимшлийг үйлдсэн хүн үү гэдгийг эргэж хараа гэсэн. 사람이 인생을 살아가는 가운데 많은 고난과 어려움을 겪는다 할지라도 Хүн амьдрангаа маш олон зовлон зүдгүүрийг туулдаг ч гэсэн 회개하지 않는다면 구원받을 수 없다는 거예요. гимшихгүй бол аврагдах боломжгүй гэсэн. 우리 마가복음 Марк 10장을 볼게요. 10-аас харъя. 10장 10 46절부터 46-аас 51절. 51 байна. 10장 46절부터 51절 Марк 10-ын 46-аас 51 읽어봅시다. уншия. Тэд Ироход ирв. Есүс шавнартайгаа болоод үе олонтэй Ирохогоос гарч явтал Тимэн хүү Бартамай гэгч сохор гуйлагчин замын хажууд сууж байв. Назарын Есүс явж байгааг тэр дуулаад Давидын хүү Есүсээ намайг өршөөгөөч гэж хашгирч эхлэв. Түүнийг дуугүй бай гэж олноороо зандарсан боловч тэр харин бүр Давидын хүү намайг өршөөгөөч гэж улам их хашгирсаар байв. Есүс зогсон. Түүнийг дууд гэлээ. Тэд сохрыг дуудаж түүнд зоригтой бай. Бос тэр чамайг дуудаж байна гэв. Тэр гадуур хувцаа хаяад үсрэн босож Есүс рүү очив. Есүс түүнд өөрснийхөө төлөө юу хийлгэхийг надаас хүснэ вэ гэхэд сохорэр түүнд
Рабуны багш гэсэн утгатай намайг дахин хардаг болгооч гэв. 51절까지. 51. 여리고성에 살던 소경거지 바디메오는 Ерохо цайзад амьдарч исэн сохор гуйлахчин Бартиме 지금 예수님이 지나가신다는 소식을 듣고 소리를 지릅니다. одоо Есүс хажуугаар нь өнгөрч ийн гэдгийг сонсоод хашгирч байна. 그리고 근데 그때 그곳에 있던 많은 사람들이 바디메오를 꾸짖죠. Гэтэл тэнд байсан олон хүмүүс Бартимег зандарсан. 조용히 해. Чимээгүй бай. 시끄러워. Чимээгүй бай 그러겠죠, 그죠? гэж хэлсэн байж таарна штэ. 그런데 바디메오는 더욱 크게 소리 지릅니다. Гэтэ Бартиме улам чангаар хашгирдаг. 물어보죠. Асууя. 바디메오가 사람들의 꾸짖음 속에서도 더 크게 소리 지렀던 이유는 무엇 때문일까요? Бартиме хүмүүс зандарч исэн ч гэсэн илүү чангаар хаширсан шалтгаан нь юунаас болсон бэ? 간절함이 있어서. 간절함 때문입니다. 진 сэтгэлийн улмаас. 어떤 간절함? Ямар чин сэтгэл вэ? 보고자 하는 간절함. Харахыг хүссэн чин сэтгэл. 예수님이 바디메오가 처음 소리 지렀을 때 못 들으셨을까요? Есүс эхлээд энэ Бартиме хашгирахад сонсоогүй юу? 아니요. 이 바디메오 좀 고쳐주려고 여리고성으로 들어오신 Гэхдээ 거예요. энэ Бартимег эдгэхийн тулд Ерохо цайз руу орж ирсэн. 바디메오가 첫 번째 소리 지르는데 예수님이 못 들은 것처럼 그냥 지나가고 계신 거예요. Бартиме эхлээд хашгирахад Есүс сонсоогүй царайлаад хажуугаар нь 근데 явж байна. 사람들은 또 막 조용하라고 막 꾸짖네. Тэгээд бас хүмүүс чимээгүй зандарч байна. 거기서 만약 바디메오가 Тэр үед Бартиме 이러고 있었으면 어떻게 됐을까요? ингэчүүл яах вэ? 예수님 지나가 버렸어 그냥. Есүс тэгэл өнгөрөөд явчихна. 구원의 기회가 Авралын боломж 지나가는. өнгөрөөд явна. 평생 한 번밖에 없는데. Насан туршид нь ганц тохиолдож байгаа 평생 зүйл. 한 번뿐인 구원의 기회가 그냥 지나가 버려요. Тэгээд насан туршид нь ганц удаа тохиолж байгаа авралын боломж өнгөрөөд явчихна. 간절했거든요. Чин сэтгэл байсан баг. 사람들이 막 조용히 하라고 막 꾸짖고 있지만 Хүмүүс чимээгүй вэ гэж зандарч байгаа ч гэсэн 더 크게 소리 질렀어요. илүү чангаар хашгирсан. 예수님께서 가시던 길을 멈추고 바디메오를 불렀죠. Тэгээд Есүс зогсоод Бартимег дууддаг. 바디메오가 예수님 앞에 나왔습니다. Бартиме Есүс рүү ирсэн. 자, 근데 우리는 Гэхдээ бид 예수님과 바디메오의 대화를 좀 주목해 봐야 돼요. Есүс Бартимегийн харилцан ярилцааг анхаарах хэрэгтэй. 바디메오가 예수님 앞으로 나왔어요. Бартиме Есүс рүү очисон. 왜 나왔겠어요? Яагаад очисон бэ? 근데 예수님이 참 너무나 당연하지만 이상한 질문을 하셨어요. Гэтэл Есүс маш ойлгомжтой хэрнээ их хачин асуулт асуудаг. 51절에 51 дээр. 너한테 무엇을 해주길 원하느냐? Өөрийнхөө төлөө юу хийлгэхийг надаас хүснэ вэ? 뭐 생각해보면 몰라요? Энэ бодоод үзэхэд л мэдхээр байгаа шүү дээ. 바디메오가 왜 예수님 불렀겠어요? Энэ Бартиме яагаад Есүсийг дуудсан байж 근데 таа? 예수님이 너무나 당연한데 너무나 이상한 질문을 하고 있는 거야. Дэндүү ойлгомжтой байх чинь дэндүү хачин асуулт асууж байна. 뭘 원하니? Юу хүснэ вэ? 여러분, 소경 바디메오가 예수님을 간절하게 부른 것은 무엇 때문일까요? Тэгэхээр энэ сохор Бартиме Есүсийг чин сэтгэлээсээ дуудаж хашгирсан шалтгаан нь юу вэ? 당연히 Ойлгомжтой 보기 원하기 때문이죠. харахыг хүсэж байгаа учраас. 그죠? Тийм биз? 우리는 그렇게 생각할 수 있어요. Бид ингэж бодож болох юм. 본다는 것은 구원 얻는다는 뜻이거든요. Харна гэж байгаа нь аврагдахыг хэлж байна. 그런데요. Гэхдээ 정말 놀라운 사실은 үнэхээр гайхалтай зүйл нь 구원의 기회가 주어졌을 때에 авралын боломж өгөгдөх үед 자기 영혼의 구원의 기회가 주어졌을 때에 өөрт нь сүнсний авралын боломж өгөгдөх үед 정말 엉뚱한 것을 요구하는 사람들이 많다는 거예요. гэтэл тэс хөндлөн зүйлийг шаардаж хүсдэг хүмүүс олон байна. 이상한 것 같지만 진짜 그런 일이 이 기독교 안에 너무 많아요. Энэ сонин мэт боловч Христ итгэл дотор ийм зүйл маш олон байна. 다시 말하면 예수님을 믿는 이유가 За өөрөөр хэлэх юм бол Есүст итгэж байгаа шалтгаан 영생을 얻는 것, 죄사함 얻는 것이 아니고 мөнх амьтаа болох гмийн уучлалыг олж авах бус 육신의 복 때문에 예수 믿는 사람들이 많다는 거예요. махбодын ёроолоос болж Есүст итгэж байгаа хүмүүс олон байна. 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 요한복음 6장 보겠습니다. Иохан 6-аас харъя. 26절, 27절. 26 27 1204-р удас 26절, 27절 읽겠습니다. 26 27-г уншия. Есүс тэдэнд үннээр би та нарт хэлье. Та нар тэмдгүүдийг үдсэндээ намайг хайгаагүй. Харин талах идэж цадсан учраас хайж байна. Та нар мөхөж устгах хоолны төлөө бус харин мөнх ам өөд хөтлөх хүргэх хоолны төлөө ажил. Үүнийг хүний хүү та нарт өгөх болно.
Учир нь түүний эцэг бурхан тамгалсан юм гэлээ. 예수님 당대에 많은 유대인들이 예수님을 따라다녔습니다. Есүсийн тухайн үед олон 유대чүүд Есүсийг дагсан. 믿는 것처럼. Яг л итгэж байгаа мэт. 자, 그런데 예수님은 그들에게 뭐라고 말씀하셨냐면 Тэгээ Есүс тэдэнд юу гэж хэлсэн бэ? 너희가 나를 따르는 이유는 표적을 본 까닭이 아니고 떡을 먹고 배부른 까닭이라. Та нар тэмдгүүдийг үтсэндээ намайг хайгаагүй харин талах идэж цадсан учраас хайж байна. 표적을 본 까닭이 아니라는 말은 무슨 뜻일까요? Тэгэхээр тэмдгийг хараад үтсэндээ гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 예수님이 행하신 표적을 통해서 신령한 교훈과 은혜를 얻고자 하는 것이 아니고 Есүсийн үйлсэн тэмдгээр дамжуулан сүнслэг тэр ёроолыг харж байгаа юм биш. 떡 먹고 배부른 까닭이라는 것은 Идэж цадахын тулдаа гэдэг нь 예수님이 오병이어의 기적을 행하셨거든요. Есүс таван талах хоёр загасны тэмдгийг үйлдсэн. 배부르니까 또 예수님 따라가는 거예요. 떡 먹으려고. Цадсан учраас дахиад Есүсээс талах олж идэхийн тулд дагаж байна. 자기 영혼의 문제엔 관심이 없이. Өөрийн сүнсний асуудалд анхааралгүй 상담하다 보면요. зөвлөгөө өгөөд үзэх юм бол 구원을 받았습니까? аврагдсан уу? 구원이 무엇입니까? Аврал гэж юу вэ? 라고 물어보면요. гэж асуухаар 진짜 엉뚱한 대답하는 사람들 아직도 많아요. тэс хөндлөн хариулт өгдөг хүмүүс маш олон байна. 제가 이제 4월 달이면 옵대 온 지 2년 되는 За 거거든요. би одоо 4 сар болох юм бол ховдод ирээд 2 жил болох гэж байна. 여러분 제가 2년 동안 무슨 얘기했죠? Тэгэхээр би 2 жилийн турш та бүхэнд юу гэж хэлсэн бэ? 헌금 얘기했습니까? Өргөлийн талаар хэлсэн үү? 무슨 얘기했습니까? Юуны талаар хэлсэн бэ? 구원에 대한 거 얘기했고. Авралын талаар хэлсэн. 야, 그럼 2년이 지났는데 2 жил өнгөрчлөө шүү дээ. 아직도 구원이 뭐냐고 물어보면 엉뚱한 대답하는 사람들이 그렇게 많아요. Гэтэ аврал гэж юу вэ гэж асуухаар тэс хөндлөн хариулт өгч байгаа хүмүүс тийм олон байна. 마음이 편해졌어요. Сэтгэл амар тайван болсон. 빛을 갚았어요. Өрөө төлсөн. 병이 나왔어요. Өвчин маань идэгсэн. 남편이 술을 끊었어요. Нөхөр маань архинасаа 구원이 гарсан. 뭐냐고 물어봤는데 Аврал гэж юу вэ гэж асууж байгаа шүү дээ. 세상에 아직도 그런 대답을 하는 사람들이 그렇게 많다는 거예요. Гэтэл одоо хүртэл ингэж хариулж байгаа хүмүүс тийм олон байна. 그것도 기적이죠, 그죠? Энэ бас гайхамшиг үстэй. 그렇게 못 알아듣는 것도 기적이야. Тэгтлээ ойлгохгүй байгаа нь хүртэл гайхамшиг байна. 왜 이런 대답을 할까요? Яагаад ингэж хариулж байна вэ? 그들은 예수님 믿어서 얻고자 하는 복이 육신의 것이거든요. 육신의 Тэгэд Есүс тэгэхэд олж авахыг хүсэж байгаа зүйл нь махбодийн ёроол. 예수님께서 지금 바디메오에게 너에게 무엇을 해주길 원하느냐라고 물어봤는데 Есүс Бартимагаас чамд юу хийж өгөхийг хүснэ вэ гэж асуусан. 포기 원한다고 말하지 않고 있잖아요. Гэтэл харахыг хүсэж байна гэж хэлэхгүйгээр 엉뚱한 다른 거 대답하는 거랑 똑같은 거예요 지금. тэс хөндлөн хариулт өгч байгаатай адилхан байна гэсэн. 돈 좀 주세요. Мөнгө жоох өгч 뭐 이런 얘기했다면 그죠? гэж хариулж байна л гэсэн үг. 아휴, 예수님이 바디메오를 어떻게 쳐다봤을 것 같아요. Энэ Есүс Бартимаг яаж харсан байж таарах вэ? 이렇게 쳐다봤겠죠, 그죠? Ингэж харсан байж таарна шүү дээ. 지금 Одоо 똑같은 거 똑같은 거. яг л үүнтэй адилхан нөхцөл байдал байна. 그런 거 보면 참 마음이 아파요. Ийм зүйлийг харахаар сэтгэл их өвддөг. 자기 영혼이 죄 때문에 지옥 가고 있는데 Энэ хүний сүнс гэм нүглээс олж там руу явж 왜 байна. 그걸 모를까? Гэтэл яагаад үүнийг мэдэхгүй байна 왜 вэ? 그걸 도대체 못 깨닫고 있을까? Яагаад үүнийг ухаарч чадахгүй байна вэ? 근데 교회는 나와 Гисатлаа сүм рүү 말씀은 ирдэг. 들어. Үг сонсдог. 도대체 지금 말씀 시간에 뭘 깨닫고 있을까? Яг үгийн цагаар сонсоод юу ухаарч байгаа юм болоо? 기적이에요, 기적. Энэ бол гайхамшиг. 그죠? Тийм биз? 이런 일이 오늘날 교회 안에 기독교 안에 너무나 많이 일어나고 있다는 것이 마음이 아파요. Гэтэл ийм зүйл сүм дотор Христ итгэл дотор маш олноор гарч ирж байгаа сэтгэл өвдөж байна. 성경은 사람이 구원을 받지 못하는 이유가 두 가지라고 말씀하고 있어요. Библи хүн аврагдаж чадахгүй байгаа хоёр шалтгаан байна гэж 첫 хэлж байна. 번째는 구하지 эхнийх 않기 нь 때문이고 гуйхгүй байгаа учраас, 두 번째는 хоёр дахь нь 잘못 구하기 때문이다. буруу гуйж байгаа нь бол бас 다시 말씀드립니다. дахиад хэлье. 구원받지 못하는 이유는 Аврагдаж чадахгүй байгаа 구하지 шалтгаан нь 않기 때문이고 гуйхгүй байгаа учраас. 구하여도 얻지 못하는 이유는 잘못 구하기 때문이다. Гуйж байгаач олж авч чаддгүй шалтгаан нь буруу гуйж байгаа учраас. 야고보서 4장을 보겠습니다. Яаков 4-өөс харъя. 야고보서 4장 Яаков 4 2절 3절 2 3 байна. Мен 370 дахь удас 2절 3절 읽겠습니다. 2 3-ыг уншийе. Та нар шундаг бөгөөд та нарт байхгүй болохоор нь хүн алдаг. Та нар атаархдаг бөгөөд олж авч чаддаггүй. Тиймээс та нар тэмцэлдэж хэрэлддэг. Та нар гуйдаггүй учраас та нарт байдаггүй. Та нар гуйгаад хүлээн авдаггүй. Учир нь та нар өөрсдийн тааламжид зарцуулъя хэмээн буруугаар гуйдаг байна. 이것은 구원과 신앙생활 모두에 똑같이 적용되는 말씀이에요. Энэ үг бол аврал болон итгэлийн амьдралд адилхан нөлөөлдөг тийм үг байна. 저는 제가 이제 전도인으로서 이제 복음을 전하면서 정말 뭘 감사하게 되냐면은
Би пастор хүн сайн мэдээд харааж байгаад үнэхээр их талархдаг зүйлийн нэг нь юу вэ гэхээр 내가 구원받은 게 정말 감사하다. би өөрөө аврагдсан маань үнэхээр их талархмаар хэрэг. 인생을 살면서 고통과 고난을 많이 겪었지만 Амьдрангаа зовлон зүдгүүрийг маш олонтой туулсан ч 그게 гэсэн 중요한 게 아니고 энэ нь 그죠? чухал биш. 그때에 내가 정말 주님께서 내 마음을 낮춰주시고 구원받을 수 있도록 이끌어 주신 거 너무 감사하다. Тэр үед эзэн миний сэтгэлийг номхруулад аврал руу хөтлж өгсөнд нь үнэхээр их талархдаг. 고난과 고통 받아도 마음이 간팍해져가지고 오히려 더 잘못된 길로 갈 수도 있었는데, Зовлон зүдгүүр ирээд сэтгэл нь улам хатуураад буруу замаар явчих болно шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 비참한 상태를 깨닫게 해주시고 회개하고 구원받도록 도와주신 하나님의 은혜가 정말 감사하다는 생각이 들어요. Хөөрхилтэй байр байдлын маань ухааруулад гимшүүлээд аварж өгч байгаа Бурхны нэгүсэл нь үнэхээр талархмаар зүйл. 어떤 사람은 구원받을 수 있는 기회를 얻었지만 Зарим хүмүүс нь аврагдах боломжийг олж авдаг ч 잘못된 것을 구함으로써 구원받지 못하는 사람도 많다. буруу гуйснаараа аврагдаж чаддгүй хүмүүст эндүү олон байна. 회개하는 사람만이 구원받을 수 있다고 성경은 말씀하고 있어요. Зөвхөн гимшиж байгаа хүн л аврагдах боломжтой гэж Библи хэлж байна. 회개가 뭐냐? Гимшил гэж юу вэ? 거룩하신 하나님 앞에서 Ариун Бурхны өмнө 자신의 죄인됨과 비참한 상태를 깨닫고 өөрийн нүгэлтэн хөөрхилтэй байдлаа ухаараад 심판받아 지옥 갈 수밖에 없는 자신의 비참한 상태를 깨닫고 шүүгдээ там руу явахаас өөр аргагүй өөрийн хөөрхилтэй байдлаа ухаараад 하나님의 구원의 은혜를 사모하는 것, 그것이 회개하는 마음인 거예요. Бурхны авралын нэгүслийг хүсэн тэмүүлж байгаа нь гимшиж байгаа сэтгэл байна. 말씀 다 듣고 앞으로 교회 열심히 다닐게요. Үгийг бүгднгийн сонсчод хойштоо сүмд хичээнгүлээ 앞으로 явъя. 말씀 순종할 거예요. Хойштоо үгэнд дуулууртай хандъя. 앞으로 착하게 할게요. 이렇게 хойштоо 대답하는 сайн 사람은 амьдрья гэж хариулж байгаа хүн нь 아직도 자신이 죄인이고 비참한 상태에 있다는 것을 모르는 사람이에요. хараахан өөрийгөө нүгэлтэн хөөрхилтэй байр байдалтай байна гэдгийг мэдэхгүй байгаа хүн байна. 물에 빠져 죽어가는 사람이 Усан живээд өгч байгаа хүн 앞으로 수영하는 법 배울게요 한다고 살지 않잖아요. хойштоо сэлэг аргыг сурья гэд амьд гардггүй штэ. 지금 물에 빠져 죽어가는데 Одоо усан живээд өгч байна. 앞으로 수영하는 법 배울게요. Гэтэл хойштоо усан сэлэг аргыг сурья. 앞으로 배우는 게 무슨 의미가 있어? хойштоо сураад яах юм бэ? Одоо өгч хахад 안 그래요? тийм биш гэж юу? 똑같은 얘기 하는 거예요 지금. Яг л адилхан зүйлийг яриад 말씀 байна. 다 듣고 Үгийг бүгднгийн 앞으로 сонсчоод 착하게 할게요. хойштоо сайн 앞으로 교회 амьдрья. 나올게요. хойштоо сүмд явъя. 물에 빠져 죽어가면서 앞으로 수영하는 법을 배울게요라고 말하는 거랑 똑같은 거예요. Усан живээд өгч байгаа хэрнээ хойштоо усан сэлэг аргыг сурья гэж хэлж байгаатай адилхан байна. 하나님께서 죄인에게 원하시는 것은 앞으로 뭘 하겠다는 걸 원하는 게 아니고 Бурхан нүгэлтнээс хүсэж байгаа зүйл нь хойштоо ямар нэгэн зүйлийг хийгээсэй гэж хүсэж байгаа юм биш. 회개하기를 원하신다는 거예요. Гимшээсэй гэж хүсдэг. Тийм биз? 이 여인이 예수님께 나왔을 때 즉시 고침을 받았어요. Энэ эмэгтэй Есүс рүү очих мөдөд тэр даруй идэгдэг. 예수님이 십자가에 피 흘려서 모든 사람의 죄를 단번에 대속해 주셨기 때문에 Есүс загалмай дээр цусаа усаад бүх хүмүүсийн гим нүглийг нэг мөсөн уучлсан учраас 회개하는 사람에게 구원이 단번에 주어지는 거예요. гимшиж байгаа хүнд аврал тэр доруудоо өгөх. 물에 빠진 사람 건져줄 때 Усан живж байгаа хүнийг аварч өгөхдөө 팔을 먼저 건져주고 있잖아요. эхлээд гарыг нь татаж 한 달 гаргаад 후에 다리 건져주고 нэг сарын дараа хөлийг нь 한 гаргаж 달 후에 ирээд 몸통 건져주고 그러지 않잖아요. нэг сарын дараа биеийг нь гаргаж ирдэггүй шүү дээ тийм ээ. 한 번에 건져주잖아요. 머리 끝에 Тэр дорол толгооноос нь бариад гаргаж ирнэ шүү дээ тийм ээ. 건져주잖아요. 그냥 Тэр дорол гаргаж ирдэг үстэй 그런 тийм ээ. 것처럼 Яг л үнтэй адилхан. 정말 회개하면 Үнэхээр гимшчих юм бол 단번에 구원받는 거예요. тэр дороо аврагддаг. 이 말씀 드릴 게 많은데 시간이 없어가지고 제가 이건 좀 넘어가고요. За хэлэх агуулга их байна. Гэтэ цаг хүрхгүй учраас алгасан. 고침받은 여인에게 나타난 변화를 좀 말씀드리고 할게요. Эдгээлэгдсэн эмэгтэйгээс гарч байгаа өөрчлөлтийн талаар хэлье. 이것은 Энэ нь 구원받은 성도에게 나타나는 삶의 변화를 설명해 주는 거예요. аврагдсан итгэгч нарын амьдралаас гарч ирж байгаа өөрчлөлтийг хэлж 첫 байна. 번째, Эхнийх 이 нь 여인은 энэ эмэгтэй 전에는 아래를 쳐다봤지만 урд нь доошо газар хардаг байсан. 이제는 위를 쳐다보는 삶을 살게 됐어요. Одоо дээшээ харж амьдарч байна. 등이 굽어 있었으니까 항상 아래만 쳐다봤겠죠. Бүгдрөө байсан учраас байнга л доошо харна шүү дээ. 땅만 보고 살았어요. 그 땅만 보고. Газар ширтэл амьдардаг байсан. 그죠? Тийм биз? 그런데 Гэхдээ 주님 만나서 고침 받은 후에는 허리를 펴게 됐고 Есүстэй уулзаад эдгээлэгдснийхээ дараа нуруунд цэхи болсон. 위를 쳐다보게 된 거예요. Одоо дээшээ харж байна. 골로새서 Колосе 3장을 보겠습니다. 3-аас харъя. 골로새서 3장 Колосе 3 1절부터 3절. 1-ээс 3 дугаар ишлэл 1333 дугаар удас 3장 1절부터 3절. 3-ын 1-ээс 3 1333 1절부터 3절을 같이 읽어볼게요. 1-ээс 3-ыг хамт уншийе. Тиймээс хэрв та нар Христтэй хамт амьлуулагдсан л юм бол дээгүүрхийг хай. Тэнд Бурхны баруун талд Христ заларч байгаа.
газар дээрхийг бус дээгүүрхийг зүйлсийг ирмэлз. Учир нь та нар үгсэн бөгөөд та нарын амь Христтэй хамт Бурханд нууцлагдсан. 부활하신 주님은 지금 하늘에 올라오셔서 하나님 보좌 우편에 앉아 계시죠. Дахин амьдсан эзэн Тэнгэр рүү дээш одоод Бурхны баруун сэнтийг заларч байгаа. 사도 바울은 구원받은 성도들에게 Эч Паул аврагдсан итгэгч нарт 승천하셔서 하나님 우편에 앉아 계신 그 주님을 바라보라 이렇게 말해주고 있어요. дээш өргөгдөөд Бурхны баруун сэнтийг заларч байгаа эзнийг хараа гэж хэлж байна. 왜? Яагаад? 우리가 부활하셔서 승천하셔서 하나님 보좌 우편에 앉아 계신 주님을 바라봐야 될까요? Бид дахин амьлаад дээш өргөгдөөд Бурхны сэнтийн баруун гарт заларч байгаа эзнийг харах хэрэгтэй вэ? 주님의 그 모습이 Эзний тэр дүр төрх 잠시 후에 хожим 내 모습이 되기 때문에 그래요. миний дүр төрх болох учраас. 아시겠어요? Ойлгосноо? 성도는 Итгэгч 믿음으로 주님과 하나 된 사람이에요. итгэлээр эзэнтэй нэг болсон хүн. 성도는 Итгэгч 믿음으로 주님과 함께 죽었고 함께 부활한 사람인 거예요. итгэлээрээ эзэнтэй хамт өгсөн, эзэнтэй хамт дахин амьсан хүн. 성도는 믿음을 통해서 Итгэгч итгэлээрээ дамжуулан 예수님의 죽음이 나의 죽음이고 Есүсийн үхэл миний үхэл болж 예수님의 부활이 나의 부활이라는 것을 믿는 사람인 거예요. Есүсийн дахин амьдлал миний дахин амьдлал болж байгаа гэдэгт итгэж байгаа хүн. 우리는 주님이 다시 오실 때에 Бид эзэн дахин ирэх үе 내가 하나님의 나라에 들어가고 би Бурхны улс руу орж 하나님의 영광의 보좌 함께 앉게 된다는 것을 알아요. Бурхны алтрын сэнтид хамтдаа суuna гэдгээ мэддэг. 그거 바라보고 살아라는 거예요. Үүнийгээ хараад амьдраа гэсэн. 이 세상에 썩어져 없어질 걸 바라보지 말고 Энэ ертөнцийн устдаж үгүүрэх зүйлийг хайлгүйгээр 영원한 영광과 영원한 하늘 나라를 바라보고 살아라는 거예요. мөнхийн алдар, мөнхийн тэнгэрийн улсыг хараад амьдраа гэсэн. 에베소서 Эфес 2장을 보겠습니다. 2-оос харъя. 5절 6절 5-6 1321-р удас 2장 5절 6절 읽겠습니다. 2-ын 5-6-г уншъя. Алдаа зөрчил дотроо өгсөн биднийг Христтэй хамт амьд болгосон юм. Та нар нэгүслэр аврагдсан билээ. Есүс дотор биднийг түүгээр амьлуулж, түүнтэй хамт Тэнгэрлэг оршихуйд суулгасан нь Христ Есүс 5절 6절 5-6 хүртэл. 펜 있으면 그 함께라는 단어에다가 좀 표시 좀 해보세요. За үзэг байвал хамт гэсэн үгийг дугуулаарай. 5절에 5 дээр 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 алдаа зөрчил дотроо өгсөн биднийг Христтэй хамт амьд болгосон. 6 또 дээр 함께 일으키사 хамт 일으키셨다. за хамт 살리셨다. хамт амьлуулж 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니. түүнтэй хамт суулгасан. 그죠? Тийм багаз 우리는 주님과 함께 죽고 бид эзэнтэй хамт өгөж 살아나고 бас амьлж 하나님의 영광에 참여하게 된다. Бурхны алдар сууд оролцсон. 우리가 구원받기 전에는 Бид аврагдахаас өмнө 이 세상의 소망과 목적 두고 살았어요. энэ ертөнцид найдвар зорилгоо тавиад амьдарсан. 구원받은 후에는 Аврагдсны дараа 우리 삶의 소망과 목적이 더 이상 이 땅에 있지 않죠. бидний амьдралын зорилго найдвараа дахин энэ газарт байгаа юм биш. 그래요? Тийм үү? 그래요? Тийм үү? 아직도 세상에 소망과 목적이 있어요? Хараахан энэ ертөнцид найдвар зорилго нь байна уу? 짐승 많이 키워가지고 돈 많이 벌어가지고 Маш их мас үргээ өсгөж жагаад мөнгө их олно. 좋은 집도 사고. Маш сайхан байшин худалдаж авна. 그래요? Тэгж гин үү? 그 사람은 아직도 세상에 소망 있는 사람이에요. Тийм хүн хараахан энэ ертөнцид найдвар нь байгаа хүн байна. 우리가 구원받기 전에는 Бид аврагдахаас өмнө 이 세상이 전부라고 생각했죠. энэ ертөнцийг бүх зүйлээ гэж боддог байсан. 그런데 구원받고 나면 아 영원한 천국 있구나 하는 걸 알게 돼요. Харин аврагдсныхаа дараа мөнхийн девожин байгаа юм байж тээ гэдгийг 그 мэддэг. 천국이 나의 진짜 고향이라는 것도 알게 돼요. Тэр девожин миний төрсөн нутаг гэдгийг ч гэсэн мэддэг. 여기 상담할 때 물어봐요. 여러분 당신 뭐 어디 사람이에요? 그러면 홉드 사람이에요. 이렇게 물어봐. За тэгэл зөвлөгөө өгөхдөө та аль аймгийнх вэ гэж асуухаар ховдынхоо гэж хариулдаг. 홉드가 고향이군요. А ховд нутгийнх юм байна штэ. 진짜 우리 고향은 어디예요? Жинхэнэ бидний төрсөн нутаг хаана вэ? 홉드 아니에요. Ховд биш штэ. 진짜 우리 고향 어디예요? Жинхэнэ бидний төрсөн нутаг хаана вэ? 하늘나라예요. Тэр Тэнгэрийн улс. 하나님께로부터 와서 Бурханаас ирээд 하나님께로 Бурханд руу 가야 돼요. буцаад явах хүмүүс. 맞잖아요. Тийм биз дээ? 아직도 홉드가 내 고향인데 이렇게 생각하는 사람은 좀 뭔가 이상한 사람. Одоо ч гэсэн ховд чинь миний төрсөн нутагчтай гэж бодж үл их сонио хүн байна штэ. 우리가 구원받기 전에는요. Бид аврагдахаас 이 өмнө 죽음은 끝이다 하는 게 했어요. үхэл бүх зүйл дууснаа гэж боддог байсан. 근데 구원받고 나면 천국이 있고 Харин аврагдсны дараа девожин байна. 천국에서 내가 영원한 삶을 살아야 된다는 거 알아요. Тэр девожинд би мөнхөд амьдрна гэдгээ мэддэг. 그죠? Тийм биз?
우리가 구원받기 전에는 Бид аврагдахаас өмнө 마땅히 바닷가에서 보지 못하고 살았잖아요. зайлшгүй харах ёстой зүйлээ харж чадахгүй амьдарч байсан. 구원받고 나면 진짜 영원한 세계가 눈에 보이고 하나님이 계신 것이 믿어져요. Харин аврагдсны дараа жинхэнэ мөнхийн ертөнц харагдаад бурхан байгаа гэдэг нь нүдэнд харагдаж итгэгддэг. 자, 한 예화를 말씀을 좀 За 드려볼게요. нэг жишээ хэлье. 한 전투기 조종사가 전투기를 조종하고 있는데 За нэг одоо байлдааны онгоцны нисгэгч одоо онгоцоо жолоодод явж исэн. 전투기 조종 안 해봐가지고 몰라 이 사람은 그죠? Энэ хүн байлдааны онгоц жолоодод үзээгүй болохоор мэдэхгүй байх юм 전투기 байна. 조종사가 전투기를 조종하고 있는데 За байлдааны онгоцны нисгэгч онгоцоо жолоодод 비행기 явж 안에서 исэн. 쥐가 뭘 갉아먹는 소리가 들리더래요. Гэтэл тэр онгоцон дотор нэгэн хулган мэрж байгаа чимээ сонсогдсон 쥐가 гэсэн. 뭔가 다른 거 잘못 갉아먹으면 이 비행기 떨어지잖아요. Тэгэхээр энэ хулган ч гэсэн ямар нэгэн зүйлийн буруу мэрчих юм бол онгоц сүрэн штэ. 조종사가 걱정이 되는 거예요. Тэгээ энэ жолооч нь бүр нисгэгч нь бүр санаа зовсон. 그래서 어떻게 했느냐? Тэгээ яасан бэ? 높이 올라갈 만큼 최대한 높이 올라갔어. Хамгийн өндөрт гарах хэмжээндээ дээшээ гарсан. 좀 이따 보니까 갉아먹는 소리가 없어졌어요. Тэгэл жоохон хэсэг хугацаа харсан чинь тэр мэрж байгаа чимээ 나중에 이제 алгуулсан. 착륙해서 보니까 비행기 안에 이 쥐가 죽어 있는 거예요. Дараа нь газардаад харсан чинь энэ хулган онгоцон дотор үхчихсэн байсан. 이게 뭘 설명하느냐? Энэ юуг тайлбарлаж байна вэ? 구원받은 성도가 Аврагдсан итгэгч 하나님을 가까이 할수록 бурхантай ойр байх тусам 우리 안의 죄는 бидний доторх гэм 점점 죽어요. аажмаар үхдэг. 아시겠어요? Ойлгосноо? 우리가 거룩하신 주님을 가까이 할수록 Бид ариун эзэнтэй улам илүү ойртох тусам 죄는 점점 멀어지는 거예요. гэм нүгэл надаас улам илүү холдно. 여러분, Та бүхэн 구원받은 성도가요. аврагдсан итгэгч 죄를 버리고 주님을 따르는 게 아니에요. гэм нүглээ хаяад эзнийг дагдаг юм биш ээ. 주님을 따를 때에 죄가 멀어지는 거예요. Эзнийг дагах мөчөд гэм нүгэл надаас холддог. 알겠어요? Ойлгосноо? 이런 문제, 저런 문제 다 정리되고 나서 그때 교회 나오겠다. Энэ асуудал тэр асуудлаа бүгднгийн цэгцэлчгээд сүмдээ явъя. 아직도 그 문제 얽매여서 못 나와. Гэтэл тэр асуудалтай хүлэгдээд ирч чадахгүй. 그죠? Тийм биз? 그러나 그런 문제가 있지만 Тэгээ ийм асуудлууд 주님을 байгаа ч 가까이 гэсэн 따르면 эзнийг ойроос дагвал 주님이 정리해 주셔요. эзэн тэр зүйлсийг нь цэгцэлж өгдөг. 여러분 그런 거 경험하셔요? Та бүхэн үүнийг мэдэрдэг үү? 내 문제 다 해결되면 전도하겠다? Өөрийн асуудлаа бүгднгийн шийдчихгээд сайн мэдээд 죽을 хараана. 때까지 전도 못해요. Тэгэх юм бол өөхөх хүртлээр сайн мэдээд хараач чадахгүй. 전도하면 Сайн мэдээд харах 주님이 юм бол 내 삶의 문제들을 하나하나 해결해 주는 거예요. эзэн миний амьдралын асуудлыг нэг нэгээр нь шийдээд өгдөг. 아시겠어요? Ойлгосноо? 모디가 Муди, D.L. 모디가 이런 말을 했죠. DL Муди ингэж хэлсэн. 비참해지려면 자신을 쳐다봐라. 자신. Хөөрхилтэй болъё гэвэл өөрийгөө эргэн хар. 마음에 갈등과 혼란이 생기고 싶다면 Сэтгэлд нь замбраагүй байдал зөрчил үүсэе гэвэл 세상을 바라봐라. энэ ертөнцийг хар. 그러나 Харин 확신과 담대함을 얻고자 한다면 бат итгэл эр зоргийг олж авъя гэвэл 주님을 바라봐라. эзнийг хар. 다시 말씀드리기 너무나 중요한 얘기니까. За чухал учраас дахиад хэлье. 비참해지고 싶으면 Хөөрхилтэй болохыг хүсчихвэл 비참함을 느끼고 싶으면 자기를 보면 돼요. хөөрхилтэй байдлыг мэдрэй гэвэл өөрийгөө харахад 내 болно. 마음, 내 삶, 내 형편 보면 비참하잖아요. Өөрийн сэтгэл, өөрийн амьдрал, өөрийн нөхцөл байдлаа харах юм бол хөөрхилтэй штэ. 혼란스럽고 갈등을 느끼고 싶으면 세상을 바라보면 돼요. Эмэх замбраагүй зөрчлийг бий болгоё гэвэл энэ ертөнцийг хараа. 야, 하나님 안 믿는 사람들이 잘 사네. Бурхныг мэдхгүй хүмүүс чинь сайн амьдрдаг юм байна. 하나님 안 믿는 사람들이 행복한 것처럼 보이네. Бурханд итгэдэггүй хүмүүс чинь аз жаргалтай юм шиг харагдаж 이거 байна. 말씀하고 다른데? Энд чинь үгнээс зөрөөд байна штэ. 혼란이 돼. Ингээл эмэх замбраагүй болж эхлэн. 막 갈등과 혼란을 느끼고 싶으면 세상 바라보면 돼요. Зөрчил эмэх замбраагүй байдлыг мэдрэгвэл энэ ертөнцийг харахад л болно. 확신과 담대함을 느끼고 싶다면 Харин бат итгэл эр зоргийг мэдрий гэвэл 주님을 바라보면 돼요. эзнийг харахад л 네. болно. 나의 Яагаад 결국이 주님의 저 모습이거든. миний эцэс төгсгөл маань эзний тэр дүр төрх байна. 내가 잠시 주님처럼 될 거거든. Би тун удахгүй эзэнтэй адилхан болно. 히브리서 Еврэ 12장 12 2절입니다. 2 дугаар ишлэл. 1365 дугаар удас 12장 2절 12-ийн 2 읽겠습니다. уншия. Итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд төгсгөч болох Есүсөөд харцгаая. Тэрээр өмнө нь тавигдсан баяр баясгалангийн төлөө гутамшигыг эс тоомсорлон загалмайг твцсэн бөгөөд Бурхны сентийн баруун гарт заларсан юм. 예수를 바라보라. Есүс өөд харцгаа. 성도는 세상에서 죄를 버린 후에 주님 바라보는 게 아니라 그랬죠? Итгэгч энэ ертөнцид гэм нүглээ хайчгаад эзнийг дагдгийн бишээ гэж хэлсэн. 주님을 바라봄으로써 우리가 세상에서부터 구별되고 죄와 멀어지는 거예요. Эзнийг харснаас ахуулан энэ ертөнцөөс тусгаарлагдаад гэм нүглээс холддог. 아시겠어요? Ойлгосноо?
두 번째 이 여인은 хоёр дахь нь энэ эмэгтэй 전에는 가까운 것만 봤겠죠. 가까운 것만. урд нь бол ойр зүйлээ л хардаг байсан шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 근데 이제는 멀리 보는 인생이 됐어요. Одоо алсыг хардаг хүн болсон. 돈이 굽어 있었으니까 늘 땅만 보고 가까운 것만 봤을 거예요. Нуруунд бүгтэр байсан учраас байнга л газар шитэд ойрхон зүйлийг л хардаг 근데 байсан. 허리를 펴고 나서 주님 만나서 허리를 펴고 나서부터는 멀리 보게 됐어요. Харин эзэнтэй уулзаад нуруунд цэг болсны дараа алсыг харж байна. 우리 시대 사람들이 눈이 나쁘잖아요. Өнөө цагийн хүмүүсийн хараа нь муу штэ. 왜? 맨날 스마트폰, 뭐 인터넷, TV 이런 것만 보니까 Тэгэхээр байн одоо ухаалаг утас, интернет, зурагт үзэж байгаа учраас 눈이 좋아지려면 멀리 봐야 되잖아요. тэгэхээр хараа сайжрахын тулд алсыг харах 그죠? хэрэгтэй. Тийм биз? 우리 믿음의 눈도 좋아지려면요 멀리 봐야 돼요. Тэгэхээр бидний итгэлийн нүд ч гэсэн сайжрахын тулд алсыг харах хэрэгтэй. 욥기 Яв 39장을 보겠습니다. 39-өөс харъя. 27절부터 29절. 27-оос 29, 욥기 39장. Яв 39. 시편 앞에 있죠. 욥기 Дуулал номны урд байгаа Яв 39 613 дахь удас 39장 39-ийн 27절부터 29절 27-оос 29 읽겠습니다. уншия. Өндөрт хайлан бүргэд чиний тушаалаар нисэж өндөр оргилд үүрээ застгав. Тэр нь хавцалд амьдарч чулуу цохоо бэхлэлт газарт амарч хоногддог. Тэндээсээ тэр олзоо хайдаг. Түүний нүд алс холоос хардаг. 성도는 독수리 눈을 가져야 돼요. Тэгэхээр итгэгч хүн бүргэдийн нүдтэй байх хэрэгтэй. 독수리는 멀리 보잖아요. Бүргэд холыг хардаг шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 성도도 멀리 봐야 돼요. Итгэгч хүн ч гэсэн алс холыг харах хэрэгтэй. 성도가 구원받은 성도가 자꾸 이 세상 것만 가까운 것만 바라보면 눈이 나빠져요. Аврагдсан итгэгч энэ ертөнцийн ойрын зүйлээ л харах юм бол хараа нь муудана. 우리가 믿음의 눈이 밝아지려면 Бидний итгэлийн нүд тод харахын тулд 멀리 바라봐야 돼요. алсыг харах хэрэгтэй. 아시겠어요? Ойлгосноо? 우리 눈이 더 밝아져가지고 Бидний нүд улам тод хардаг болоод 하나님께서 저 하늘에 쌓아두신 영원한 영광과 은혜와 복을 바라볼 수 있으면 좋겠어요. Бурхны тэнгэрт хураасан мөнхийн шагнал алдарсуу тэр ёроолыг хараасаа гэж хүсэж байна. 구원받은 후에 Аврагсны дараа 하나님께서 왜 나를 구원해 주시고 잠깐 이 땅에 살게 하셨는지 그 목적을 잃어버린 성도가 있다면 Бурхан яагаад намайг аварч өгсөн тэр зорилгыг алдаад амьдарч байгаа итгэгч байгаад 그 성도는 тэр итгэгч 눈이 나쁜 성도예요. энэ хараа нь муудсан итгэгч байна. 가까운 것만 보고 사는 성도예요. Ойр байгаа зүйлээ л хардаг итгэгч байна. 구원받고 나서 Аврагсны дараа 그렇지 тийш 내가 дээ. 이 땅에 주님을 섬기고 복음을 전하기 위해 살고 있지. Би энэ газарт эзэн зүйлчлээд сайн мэдээд харахын төлөө амьдарч байгаа. 잠시 후에 주님 오시면 내가 천국 들어가지. Тун удахгүй эзэн ирэх юм бол би 디вожн руу 이걸 орно. 생각하고 살아가는 성도는 눈이 좋은 성도야. Үүнийг бодоод хараад амьдарч байгаа итгэгч бол хараа сайтай итгэгч байна. 또한 Дахиад 성도들 중에는요 итгэгчнэр дотор 소극적이고 게으른 신앙생활하는 성도들도 있어요. итгэхгүй залхуу итгэгчнэр байдаг. 멀리 못 보는 거야. Энэ холыг харж чадахгүй байгаа. 구원받은 것으로 만족하고 그냥 변화되지 않으려고 하는 성도가 있어. Аврагснараа сэтгэл ханаад өөрчлөгдөхийг хүсэхгүй байгаа итгэгч байдаг. 그 성도는요 Энэ итгэгч 눈이 나쁜 성도야. хараа муутай итгэгч байна. 그런데 Гэхдээ 구원받고 나서 аврагсны дараа 정말 주님을 향한 열심을 품고 부지런히 신앙생활하고 주님을 섬기는 성도는 үнэхээр эзэнт ганцхан халуун сэтгэлийг тэгээд хөдөлмөрчөө эзэнд үйлчлээд амьдарч байгаа итгэгч 눈이 좋은 성도야. хараа сайтай итгэгч. 왜? байна. Ягаад? 그렇게 살아갔을 때 하나님께서 주실 영광과 상급을 바라보거든요. Тэгэж амьдрах мөчөд бурхны бэлдсэн мөнхийн шагнал алдарсууг хардаг. 저는 눈이 좋을까요, 나쁠까요? Миний хараа сайн уу муу юу? 눈 나빠요. 눈 육신의 눈은 나빠요. Махбодийн хараа бол муу. 근데 Гэхдээ 영혼의 눈은 저는 밝다고 생각을 해요. сүнсний хараа маань би сайн гэж боддог. 왜? 주님 야간? 주실 영광과 상급을 나는 바라보고 살고 있거든. Эзний өгөх тэр алдарсуу шагналыг би хараад амьдрдаг. 잠시 후에 내가 천국 들어갈 거 알고 있거든. Тун удахгүй би 디вожн руу орно гэдгээ мэддэг. 성도는 Итгэгч 부지런해야 돼요. ажилсаг байх хэрэгтэй. 게으르면 안 돼요. Залхуу байж болохгүй. 여러분 구원받은 위에 우리 하루하루 이 땅의 삶이 얼마나 귀한 줄 아세요? Хүмүүсээ аврагдсанаас хойш энэ ертөнцийн дээр өдөр нэг бүрийг өнгөрүүлж байгаа нь хичнээн ирхэн бэ. 이 땅에서 하루 내가 어떤 삶을 사느냐? Энэ өдөр би энэ дэлхий дээр нэг өдөр амьдарч байгаа нь яаж амьдарч байгаа маань 영원한 천국에서 영원한 내 삶을 결정하는 거예요. мөнхийн 디вожнд миний мөнхийн амьдралыг шийднэ. 눈이 아파도 앞에서 다 보여요. 예. 제 눈이 나빠도 앞에서 다 보인다고. Миний хараа муу ч гэсэн энэ урдаас бүгд харагдаж штэ. 말 안 듣고 딴짓하고 자기들끼리 얘기하는 거 다 보여. Ингээл одоо сонсохгүйгээр хоорондоо өөр юм зүйл хийж байгаа нь харагдаж байна. 응? 말씀 잘 들으세요. Үгээ сайн сонсоорой.
다시 말씀드릴게요. Дахиад хэлье. 구원받은 이후에 이 땅에서 하루하루 삶이 귀해요. Аврагцнаас хойш энэ ертөнцийн өнгөрүүлж байгаа өдөр нэг тус бүр маань эрхэм. 왜 귀합니까? Яагаад эрхэм бэ? 영원한 청교에서 영원한 삶을 결정하기 때문에. Мөнхийн диважинд миний мөнхийн амьдралыг шийдэх учраас. 아시겠어요? Ойлгосноо? 세 번째, Гуравт 이 нь 여인은 энэ эмэгтэй 전에는 능력 없는 삶을 살았을 거예요. урд нь чадваргүй амьдардаг байсан. 하지만 이제는 능력 있는 삶을 살게 됐죠. Гэвч одоо чадвартай амьдарч байна. 예수님 만나기 전에 등이 굽어 있어가지고 Есүстэй уулзахаас өмнө бүгтэр байсан. 힘을 쓸 수가 없어. Тэгэхээр хүчээ зарцуулах боломжгүй. 항상 남에게 도움만 받고 살았을 거예요. Байнга л бусдаар туслуулж амьдардаг 근데 байсан. 예수님 만나고 나서 등이 펴진 후에는 Харин Есүстэй уулзаад нуруунд цэх болсны дараа 자기 생활을 자기 힘으로 할 뿐만 아니라 өөрийн амьдралаа өөрийн хүчээр аваад зогсохгүй 이제 다른 사람을 돕고 다른 사람에게 유익을 끼치는 삶을 살았겠죠. одоо бусад хүмүүс туслаач гэсэн бусдад тус хүргээд амьдардаг болсон. 여러분, 한 사람의 영혼의 가치가 얼마나 귀한지 알아야 돼요. Тэгэхээр нэг хүний сүнсний үнц нь хичнээн эрхэм үнэтэй вэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 예수님은 천지 만물을 위해서 죽어준 것이 아니고 한 사람의 영혼을 구원하기 위해서 Есүс 죽어주셨잖아요. тэнгэр газар түмэн бодисын төлөө өгсөн юм биш. Нэг хүний сүнсний төлөө өгсөн. 그죠? Тийм биз дээ? 그 이유는 Энэ шалтгаан 한 нь 사람의 영혼의 가치가 천하보다 귀하기 때문에 그래요. нэг хүний сүнсний үнц нь тэнгэр газраас эрхэм үнэтэй учраас. 예레미야 Иремья 15장을 보겠습니다. 15-аас харъя. 15장 19절. 15-ын 19. 869 дугаар удас. 15장 19절 15-ын 19. 읽겠습니다. Уншия. Тиймээс эзэн ингэж айдаж байна. Хэрв чи буцаж ирвэл би чамайг сэргээх болно. Чи миний өмнө зогсох болно. Хэрв чи үнгүйгээс үнтэй гаргаж авбал чи миний төлөө яригч болно. Тэдний зүгээс тэд чам руу эргэж магадгүй. Харин чиний хувьд чи тэдэнд рүү эргэж болохгүй. 하나님께서 예레미야 선지자에게 이렇게 말씀했죠. Бурхан Иремья шүзүүлэгчид ингэж хэлсэн. 네가 만일 천한 것에서 귀한 것을 취할 것 같으면 Хэрв чи үнгүйгээс үнтэй гаргаж авбал 여러분 천한 것에서 귀한 것을 취한다는 게 무슨 말일까요? үнгүйгээс үнтэй гаргаж авна гэдг нь юу гэсэн үг вэ? 천한 것이 뭐예요? Энэ үнгүү дор зүйл гэж юу вэ? 이 세상 것 Энэ ертөнцийн зүйл. 썩어지고 없어질 것이 천한 것이잖아요. Устдаж үгүй болох зүйл нь дорд үнгүү 근데 зүйл. 구원받은 성도는 Харин аврагдсан итгэгч 이 세상에 썩어질 세상에 살지만 энэ устдаж үгүйрэх ертөнцид амьдарч байгаа ч гэсэн 무엇을 얻게 살고 있어요? юуг олохын төлөө амьдарч байгаа вэ? 귀한 것, Эрхэм үнэтэй 영원한 зүйл. 것, Мөнхийн зүйлийг. 그죠? Тийм биз? 그거 얻게 살아라는 거예요. Үүнийг олж авахын төлөө амьдраа гэж байна. 누가복음 15장에도 예수님께서 말씀했죠. Луг 15 дугаар бүлэг дээр Есүс айлцсан. 불의의 제물로 친구를 사귀라. Шудраг бусын эд баялгаар өөрсдөө анд нөхөдтэй бол. 예수님께서 우리를 구원해 주신 이유가 뭐예요? Есүс биднийг аварч өгсөн шалтгаан нь юу вэ? 영원한 것, 영광스러운 것을 얻게 하기 위해서 구원해 주신 거예요. Мөнхийн зүйлийг, алдар сүртэй зүйлийг олж авахын төлөө бид нарыг аварч өгсөн. 우리가 구원받기 전에 썩어지고 없어질 것 천한 것을 추구하며 살았어요. Бид аврагдахаас өмнө устдаж үгүүрэх дор зүйлийг ирмэлцээд амьдардаг 그런데 байсан. 구원받은 이후에는 Харин аврагсныхаа дараа 이제는 더 이상 그런 것을 위해 삶을 살면 안 되잖아요. одоо дахин ийм зүйлсийн төлөө амьдрч болохгүй. 그죠? Тийм биз? 너무나 귀한 기회를 얻었는데 Маш олон эрхэм үнэтэй эрднийг олоод 또다시 그 авлаа. 기회를 썩어지고 없어질 것을 추구하며 살면 안 되잖아요. Гэтэл дахин энэ эрхэм боломжоо устдаж үгүй болох зүйлийн төлөө алдаж болохгүй үстэй. 그죠? Тийм биз? 이 여인이 주님 만난 후에 Энэ эмэгтэй эзэнтэй уулзны дараа 이제는 타인을 돕는 삶을 살았을 거예요. 그죠? одоо бусдад туслаад амьдардаг болсон. 성경에도요. Библиэд 구원받은 성도가 지어야 될 두 가지 짐이 있다고 말씀했어요. аврагдсан итгэгч нарын үүрэх ёстой хоёр ачаа байна гэж хэлсэн. 갈라디아서 6장을 보겠습니다. Галаад 6-аас харъя. 갈라디아서 6장 Галаад 6 1319 дугаар хуудас 5절 5 6-гийн 5 1319 읽겠습니다. 5-ыг уншия. Учир нь хүн бүр ачаагаа үүрнэ. 표시 좀 해보세요. За тэмдэглээрэй. 자기 짐, ачаагаа 자기의 짐, ачаагаа 자기의 짐이라고 아차가 아니고 자기의 짐이라니까. өөрийн 자기라는 ачаагаа 자기라는 말을. өөрийн ачаагаа 응? 자기 짐을 질 것이라. өөрийн ачаагаа үүрнэ. 2절에 2 дээр 읽겠습니다. 2-ыг уншия. Нэг нэгнийхээ ачаанаас үүрэлц. Тийхүү Христийн хуулийг хэрэгжүүлэх түн. 짐을 서로 지라. Тэгэхээр нэг нэгнийхээ ачаанаас үүрэлц. 자, 5절에는 자기 짐을 지라고 말씀하고 있고. 5 дээр өөрийн ачаагаа үүр гэж хэлсэн. 자, 구원받은 성도가 신앙생활을 하기 위해서는 Аврагдсан итгэгч итгэлээр амьдрахын тулд 자기가 해야 될 일을 자기가 해야 되겠죠. өөрийн хийх ёстой зүйлээ өөрөө хийх хэрэгтэй биз дээ? 그죠? Тийм биз?
그잖아요. Тийм биз дээ? 그런데 이전에는 Гэхдээ хоёр дээр 구원받은 성도가 аврагдсан итгэгч 그리스도의 법을 성취하기 위해서 Христийн хуулийг хэрэгжүүлэхийн тулд 함께 지어야 할 짐도 있다고 말씀하고 있어요. хамтдаа үйлцэх ёстой ачаа байна гэж хэлж байна. 무슨 말이에요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 우리가 신앙생활 하기 위해서는 Бид итгэлээр амьдрахын тулд 져야 될 짐이 두 가지가 있다는 거예요. үүрэх ёстой хоёр ачаа байна. 자기가 마땅히 져야 될 짐도 있고 Өөрийн зайлшгүй үүрэх ёстой ачаа байна. 또 Бас 구원받은 성도가 함께 져야 될 짐도 있고 аврагдсан итгэгч нар хамтдаа үйлцэх ачаа байна. 구원받은 성도가 신앙을 하려면 기도도 하고 좀 말씀도 좀 읽고 그죠? Аврагдсан итгэгч итгэлээр амьдрахын тулд залбираа нь үгээс уншин штэ. 자기 알아서 좀 교제 참여하고 Өөрөө ч гэсэн мэдээд нөхөрлөлтөө оролцсон. 전화해서 오늘 모임 있으니까 나오세요라고 해서 나오는 게 아니고 Заавал залгаад холбоо барьж өнөөдөр нөхөрлөлтөө учраас ирээрээ гэ тэгээд ирдэг юм биш. 언제까지 그렇게 할거 언제까지 Хизээ хүртэл ингэж амьдрах юм бэ? 언제까지 그렇게 신앙생활 할 거예요? Хизээ хүртэл ингэж итгэлээр амьдрах 그러면 вэ? 안 되잖아요. Тэгэж болохгүй штэ. 그죠? Тийм биз? 이제는 자기가 소식지 보고 언제 교제 있지? 내가 기억했다가 그 교제 나오고 Одоо өөрөө чуулганыхаа мэдээг хараад өө тэдний өдөр нөхөрл байж тэгээд өөрөө мэдээд нөхөрлөлөө санаж агаад ирэх хэрэгтэй. 어떤 성도는 주일날 수요일날 전화해야지만 나오는 성도도 있어. Зарим итгэгч нарын хувьд лав гараг эзний өдөр залгаж ижил ирдэг хүмүүс байна. 신앙적으로 아직도 어린 거예요. Энэ итгэлийн юмд хараахан балчир байна. 엄마가 밥 먹여줘야지만 먹는 거야. Ээж нь хоолыг идүүлж ижил иддэг 자기 혼자 хүүхэд. 못 챙겨 먹어. Өөрөө мэдээд идэж чадахгүй. 신앙이 어린 거죠. Энэ бол итгэл нь балчир байгаа 근데 юм. 1년, 2년, 3년 됐으면 이제 그렇게 하면 안 되는데. Гэтэ 1, 2, 3 жил болсон бол ингэж болохгүй шүү дээ. 우리가 신앙생활 하려면 자기가 마땅히 해야 될 것이 있다는 거예요. Тэгэхээр бид итгэлээр амьдрахын тулд өөрийн мөн зайлшгүй хийх ёстой зүйл байна 또 гэсэн. 하나가 있다. Дахиад нэг зүйл байна. 서로 함께 그리스도의 법을 이루기 성취하기 위해서 함께 져야 될 짐이 있다. Христийн хуулийг хэрэгжүүлэхийн тулд хамтдаа үйлцэх ачаа байна. 그리스도의 법이 뭐예요? Христийн хууль гэж юу вэ? 사랑이에요, 사랑. Хайр. 사랑은 서로 주고받는 게 사랑이죠. Хайр бол нэгэндээ өгч бос авч байгаа нь хайр штэ. 그죠? Тийм биз? 계속 받기만 해. 너 나 사랑하니까 줘. Чи намайг чи намайг хайрлаж байгаа юм чи надад өг гэж 너 나 байнга 사랑한다며 авдаг. 줘. Тэгэл одоо хайрлаж байгаа юм гээл байнга өгдөг. 이거는 사랑이 아니죠. Энэ чи хайр биш штэ. 맞죠? Тийм биз? 교회 안에 보면요 항상 받기만 하는 사람 있어. Чуулган дотор харах юм бол байнга л авдаг хүн байна. 섬김을 받기만 해. Үйлчлүүлдэг хүн байна. 형제 자매들이 식사 봉사하면 와서 먹고만 가. Ахын дүүс одоо ээжүүд маань ч гэсэн хоолны үйлчлэл хийх юм бол идчихгээл яваад өгдөг. 자기는 봉사 안 해. Өөрөө үйлчлдэггүй. 형제 자매들이 교회당 청소해. Ахын дүүс чуулганаа цэвэрлж байна. 자기는 청소한 곳에 와가지고 깨끗하게 편하게 말씀 들어. Гэтэл өөрөө цэвэрлсэн сайхан газар, цэвэрхэн газар ирээл үгээ 자기는 сонсдог. 청소 안 해. Өөрөө цэвэрлэгээ хийдэггүй. 이거 사랑하는 게 아니에요. Энд чинь хайрлаж байгаа хэрэг биш ээ. 그잖아요. Тийм биз дээ? 맞죠? Тийм биз? 사랑한다면 서로 봉사하고 서로 섬기는 게 맞는 거지. Хайрлж ийнэгвэл нэг нэгэндээ үйлчлэх нь зүй зөвхөстэй. 어머니들한테 제가 이제 어머니 날인데 좀 부탁을 드리고 싶은 게 있어요. Тэгэхээр ээжүүдтэй эмэгтэйчүүдийн баяр учраас нэг гуйж хэлэх зүйл байна. 말씀 시간에 좀 늦지 마시고 Үгийн цагаар битгий хоцорч ирээрээ. 끝날 때 오시지 마시고 제발. Дуусхын алдад битгий ирээрээ. 그건 좀 부끄럽잖아요. 말씀 진짜. 끝날 때 왜 와요 도대체? Одоо жоох ичгүүртэй зүү штэ. Үг дуусхын алдад юу яах гэж ирэх юм бэ? 주일날 그런 분들 있어. Эзний өдөрт ийм хүн байдаг. 끝날 때 와가지고 밥 먹고 가는 사람도 있고 Дуусхын алдад ирээд хоолоо идчихээд яваад өгдөг хүн байна. 그런 사람들 밥 먹을 원우가 알아요 제가. Тийм хүмүүсийг хоол идэхээр ирж байгааг нь мэдж байгаа 우리 штэ би. 어머니들 그런 분 없었으면 좋겠고요. Манай ээжүүдэд ийм хүн байхгүй байгаасаа гэж хүсэж байна. 그리고 Бас 좀 구역 일이나 회의 일에 함께 참여해 주세요. дүүргийн ажил ч юм уу, хэсгийн ажилдаа хамтдаа оролцож байгаарэ. 아시겠죠? Ойлгосноо? 우리가 그래서 주님 서로 사랑하고 복음을 전해야죠. Тиймээс л би биенийгээ хайрлаад сайн мэдээг харах хэрэгтэй. 시간이 많이 지나서 죄송합니다. Цаг нэлээ явчлаа, уушлаарай. 성경은 이 세상이 광야라고 말씀하고 있어요. Библи энэ ертөнцийг цөл гэж хэлж байна. 우리 이 땅 지나가는 겁니다. Тэгэхээр бид нар энэ ертөнцийг өнгөрөөд явж байгаа хүмүүс. 저도 여러분도 잠시 이 땅에서 광야와 나그네로 살고 있는 거예요. Би ч гэсэн би болон та бүхэн энэ ертөнцийн төр сууршигч ирмэл хүнээр өнгөрөөд явж байгаа хүмүүс. 어떤 자매님은 경제적인 어려움 때문에 고통받는 자매도 있고 Зарим эгчнэр нь ээжүүд нь одоо эдийн засгийн асуудлаас бол зовж байгаа хүмүүс ч байна. 어떤 자매님은 건강 때문에 고통받는 자매도 있고 Зарим ээжүүд нь эрүүл мэндийн асуудлаас ч зовж байна. 어떤 자매는 뭐 남편하고 뭐 자녀들 때문에 고통받는 자매도 있을 수 Зарим 있어요. ээжүүд нь нөхрөөсөө болоод өглүүлээл ингээд зовж байгаа хүмүүс ч байна. 근데 이 세상보다 Гэтэ энэ ертөнцөөс илүү 광야다. энэ ертөнц юу вэ гэхээр цөл байна. 어떤 일을 겪든 Ямар ч зүйлийг туулсан 잠깐 지나가는 거예요.
төр зур байж хагаад өнгөрөөд явах зүйл. 아시겠죠? Ойлгосноо? 거기서 주저앉고 포기하면 Тэгэхээр 안 тэнд 된다. суугаад цөхөрч болохгүй. 마지막으로 하나만 더 말씀드릴게요. Төгсгөлд нь нэг зүйлийг 성도가 올바르게 신앙생활하기 위해서 마음에 꼭 간직해야 될 것이 있다. итгэгч зөв итгэлээр амьдрахын тулд сэтгэлдээ нандгиж хадгалах ёстой 그게 зүйл. 뭐냐면 Тэр нь юу вэ гэхээр 감사랍니다. талархал байна. 시편 Дуулал 136편 136 136편 дуулал 136 16절 16 дугаар ишлэл. 16절 읽겠습니다. 16-аг уншия. Ард түмээ цөлөөр дагуулсан түүн талархах тун түүний хайр инрэл мөнхийнх. 시편 기자는 광야를 통과하게 하신 하나님께 감사하라 그랬어요. Дуулал номын бичээж цөлийг гатлуулж байгаа, дагуулж байгаа бурханд талархах тун гэж хэлж 우리는 이 байна. 광야 같은 세상을 지나서 결국 어디로 들어가요? Тэгэхээр бид энэ цөл мэт энэ ертөнцийг тулж чад эцэстээ хаашаа орох вэ? 영원한 천국에 들어가요. Мөнхийн диваажн руу 그게 орно. 우리 결국이잖아요. Энэ бидний эцэс 그 төгсгөл. 세상은 잠깐이에요. Тэгэхээр энэ ертөнц бол төр зурын. 그죠? Тийм биз? 그래서 감사는 성도가 이 땅에 사는 동안에 늘 마음에 품고 살아야 될 마음인 Тэгэхээр 거예요. талархлыг итгэгч энэ ертөнцийн амьдрах хэвцтэй сэтгэлдээ байнга тэгээд амьдрах ёстой сэтгэл байна. 나를 구원해 주신 하나님의 은혜를 감사하고 살면 Намайг аварч өгсөн бурхны нэгүсэл талархаад амьдрал 삶 속에 겪는 여러 가지 작은 어려움들 그냥 쉽게 지나갈 수 있어요. амьдралд нь тохиолдож байгаа жижиг сажиг маш олон бэрхшээлүүдийг ч гэсэн амархан даваад гарч 아시겠죠? чадна. Ойлгосноо? 감사가 잘 안 되면 시편 136편을 읽어보세요. Тэгэхээр та бүхэн талархаж чадахгүй байх юм бол дуулал 136 дугаар бүлгийг заавал уншаарай. 감사하라. Талархах тун, 감사하라. талархах тун. 감사란 말이 계속 반복돼요. талархах тун гэсэн үг байнга давтан гарч байгаа. 내가 이 삶 속에서 겪는 이 작은 일들조차도 내가 감사될 거구나 하는 걸 알게 될 거예요. Миний амьдрал тохиолж байгаа энэ жижиг асуудал ч гэсэн би талархах ёстой юм байж таа гэдгийг мэдэх боллоо. 미안합니다. 말씀이 길어져가지고. За үг урт орчлоо уушлаарай. 어머니 얼른 나오시죠. За ээжүүд хатгаж гараад ирээрэй. Өдөр даад явуулаарай.